Ano ka ngeswiti gatsheni ndokuna imbelela risimule na randa vanhu randa impilo ya me hinkwayo impilo ya me hinkwayo kambe msirtani mingisela umkera lona FM akhomkera kwalo ngisela station shirko mina nikhalanga pet mathebola ningwana risimato wa jimo xihlango maxingirtana wa jajana makunela wa ndandaze ekutisela nangona ko Africa wa vulavula eka ku haxela wona tweet wana kuna kutisela wona ni ri kwi adan'wini lifestyle resort ila ni ka kona mingisela umkera lona FM nikutisela nangona ko Africa wa vulavula eka siku leri ra ntlhanu ra Xikwembu timhaka ti tele leti hi nga na tona na ku pfumela na wehe hikwalaho nga ko u na tona timhaka seke sweswi u ta nyika timhaka leti we nga khoma tona ku fikela ka hafu kupela wara ya 12 hi nomboro yale ya ntolovelo ya 0860002543 loko ni nyika hungu ra wena hi hafu kupela wara ya 12 ni lava ku hi langutanyana timhaka leti vengeri malembe ndzhaku loko ka ha kula hina a ku riliwa hi leswiya swa ku va ku na xiphiqo xa ku television yi le ku onheleni vantshwa hi xiyimo xa le henhla swinene se sweswiwani very timhaka ta technology hambi ku ri timhaka ta social media swivuyenge swa mabulu na swona swi le ku hoxeni xandla ka xiphiqo lexi xi nga koho xa makulele na makuriselo ya vantshwa eka nkarhi lowu se hi hafu ku bela wara 12 laha u ta twa wehe ku u ri yini eka 0860002543 i mhaka leyi ni lava ku twa yona kusuka eka wena loko hi vuya le ntsungeni wa mahungu ya misava ya awara yan'we hi ta va kha hi bula na lava hi nga na vona laha aka makuleke tin'wana ndhawu ya kahle ngopfu laha ni nga kona le dan'wini laha adan'wini ra ka makuleke hi laha ni nga koho na wehe loko ku ri ku hikwalaho ka ndhawu leti le kusuhi i la a H kumbe i le D kumbe le ka Bevula kumbe i la a C kumbe le ka Qaza kumbe Amabiligwe kumbe hikwalaho ka makuleke tana hi ta va swin'we eka nhlekani lowu na loko roko dzumba na mina na wo ntiva wu ta haxiwa kwala nhlekani lowu wa Xikwembu seke u nga kayeli leswi hinkwaswo hi va hi kha hi kungela ka sikunkulu siku ra makuleke day ku nga Mundzuku laha ku nga na migingiriko yo hambanahambana leyi hi nga ta tiphina hi yona hi ndlela yoleyo ni ta va nyika na nkarhi lava hi nga ka vona laha namuntlha loko se hi vuya ka mahungu ya misava a ren'we va hi byela ku loko hi ri laha a dan'wini lifestyle resort xana ku va kha ku endleka yini byasi lebyi va fulela ku byo lava byi kuma kwihi kambe n'we mi ri yini mi ri makenya va swi kuma kwihi ta va hi kha hi vutisa sweswi ka mindhawu ya kahle swinene leyi hi nga ka yona mingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela se ni ta lava ku twa kusuka eka wena kwalaho u nga ni yingisela u ri koho timhaka leti u nga ti khoma ka 0860002543 hi ndlela leyi hi ta va hi kha hi kota ku twa ku hi fambisa ku yini ni famba na Gatsheni Zidlikhaya i Brian Ndlovu hi ye hi fambaka na yena ku sweswi eka nhlekani lowu kasi swin'wana leswi nga kona swi nga ri ku endlekeni namuntlha i timhaka ta ku Hope Libisi i le Phalaborwa leyi ku nga na holobye wa ndewo ya dyondzo ta le henhla na vuleteri se hi ta va hi kha hi twa ku na yehe i ri timhaka tingani leyi a nga kona hi ndlela yaleyo se nongona ku Afrika wa vulavula namuntlha hi ra vuntlhanu hi ka ku Hoza Faras Malamulela seke hi sweswo ni mi byerile leswi hi nga ka swona ni se swi vula ku lexi nga sala i ku n'we mi ni byela ku timhaka leti n'we mi nga na tona hi ti ku nga va ku ri tete ti mi humelela kwala ka miganga leyi mi nga ka yona loko ni nga ni famba laha ni hlangana na van'wani va kha va a ni tivi yixe xi ya va xikoka ku na van'wani la ka makuleka swa tiwilibara eka lava swi tirhisi ngopfu ni vone ku ri kumbe va kha koka xin'wana xi layicha swigubu swa mune xi kha xi kokiwa van'wani va khomelele swigubu a tiva xi vitana yini xexiya kumbexana loko se ka hi bula na vaaki lava nga kona lava ta hi byela ku va xi vitana yini xexo lexiya ni kume na vadyondzisi va EPP Minga va koho ve le ku na nkhuvo lowu va lava ku endla la hi nga kona la dan'wini la se kumbexana loko xikombi xo hi katekisa na vo hi nga bula na vona hala ntsungeni wa awara yan'we hi twa ku va ri loko va ri laha hikokwalaho ka yini va ri laha mi ta tsundzuka ku swikolo swa pfala namuntlha hambileswi van'wani se va nga pfala khale mara swikolo swo hi swoxe swi pfala namuntlha se hi yo mhaka va kha va ri na ntirho wo walowo lava va EPP Minga loko ri ku ni swi vule kahle ni twa va vula swoho loko va ni byela laha va loko ri ku va ni vulangi kahle mi ta ni lulamisani mara ni twe nga ri mi vule sweswo se a hi tiwe ku khometi timhaka EPP Hlungwane se mi swo EPP Minga ni swi kuma kwihi hayi mati va PP Hlungwane lava nga kona laha se va ta hi byela ku tanihi hi xikolo xa PP Hlungwane hikokwalaho ka yini va ri laha va ntsone na swakudya mara swakudya swi na mhaka swi tshikeni
hi ta vona kumbexani loko se ri karhi ri ya mahlweni swakudya va ta ni phamela na mina loko va nga niki hayi ni ta dya sweswi ni nga lava nga ni rhurhela va nga ta nyika swona hi ndlela yaleyo nomboro i 0860 002543 khensisa vaaki va kwala ka malamulele laha hi ngopfungopfu loko kha hi languta timhaka ta ku mfumo wa Afrika-Dzonga wu teke xiboho xa ku R81 yi ya ka Sanral loko yi ya ka Sanral swi vula ku se ya tirhiwa patu leri se ra lunghisiwa swi vula ku swi le rivaleni ku va rhala a va tsandeka kumbe va nga swi lavi se va Sanral va le ku tirheni patu leri se ra fambeka kusuka a Giyani izita ta fika la ni nga koka Makuleke ra fambeka swinene patu leri se swi vula ku Sanral n'we mi nga khoma R81 hayi ha mi khensa swinene se ma swi twisisana ku tshama hina na hi ku ko tala ni kha ni politika hi timhaka ta mapatu na kona se ni karhele a hi tumingiseri vo sungula hi twa ku hi khomete hi timhaka ka 0860 002543 nhlekani aye Mpfukile mativana hi pfukile mani n'wina hi ngo vona hi ta mi byela hi mahele ya n'hweti yo ta tindlala o ku hele ya mani n'hweti leyi loko yi nga helangi a ku na nchumu loko ku ri ku na loyo ka yi nga se hela ku ha nchumu exungasi a hi telangi ku vulavula hi timhaka ta ku hela ka n'hweti kambe yimani ku byela ne ya mi n'hweti yi hela hi mvhulu se wo vhe i ni vhula na le ku teni kwala okay Bothete ku na mhaka la lexi ni xi vonaku i nga ri i mitolovelo leyi tanihi maAfrika-Dzonga mitolovelo ya hina tiko ra hina lera ku rhula xin'wana na xin'wana ri xi endla mitolovelo mhaka leyi ni nga na yona namuntlha Bothete ya swikolo ndzawulo ya dyondzo i nga ri a yi tekeli dyondzo ya hina enhlokweni loko ku ri ku hi yona ndzawulo ya dyondzo loko ku nga ri yona maprinsipala ma swikolo swa hina a va tekeli dyondzo ya hina enhlokweni Bothete ku na mitolovelo leyi se yi nga kona ni yi vonaka ya ku xikolo xi pfala 2 weeks before xikolo xi pfala i masiku mangani ma luzekaku alembeni i mavhiki mangani ma luzekaku alembeni i tin'hweti tingani ti luzekaku alembeni xana ti-syllabus ta vana va hina ta hela na ongeti a ni tivi a ni hina khalenyana hi sukile ongeti masiku lama swi cincini nga ku swo dyondziwa hi theme a swi fambi a ni tivi na mina ni ti vutise xivutiso xexini ku leswi se vana loko va heta ku tsala xikambelo va ngo sungula ku ti jikajika ekaya swi vula yini swi vula ku swo swi gavagaviwi hi titheme va ku loko mi ze mi dyondza leswi mi hetile theme yaleyo a ni tivi a ni pfumeli kahle Bothete ku swi va swi herile because loko mo tsundzuka nkarhi walowo wa n'we wu tsundzukaka a ti tsariwa ti-test ta tikotara tin'wana na tin'wana mara kha ku yiwa xikolweni ku ya dyondziwa mara sweswi ko twa ku tsariwa xikambelo ku vuliwa first quarter hi 3 weeks ku sele 3 weeks n'wana wo twa ku a nga ha yi xikolweni ha tsali ku sele 3 weeks ka first quarter ku ta second quarter ku sele 2 weeks ko twa ka nga ha yi xikolweni a ni tivi ku ndzawulo ya dyondzo yi le ku swi voneni leswi swi nga ku swi byaleni na hi swo swi yiselaka ka ti-30% leswi swi nga yisaka na le ka ti-20%. Ndzawulo ya dyondzo a yi le ku tekeleni ka dyondzo ya vana va hina enhlokweni ni tlhela ni nghena ni angarhela hinkwayo swi ye ku hi sport a swikolweni swa hina loko ha ri xikolweni a hi byeriwa ku a hi hinkwavo vanhu lava nga ta va na vutlhari bya tibuku Bothete ene a xikolweni hi ya ku dyondzeni hi ya dyondza swilo swo hambanahambana not tibuku ntsena mara sweswi swi tikomba nga ri ku dyondziwa theory and office work ntsena a hi kona ka sports ene va kona vana lava va nga nyikiwa ka swa sports hi ya va vona kwihi hi ya va vona loko se va ri na 18 years that is why ka ti-olympic hi ya kuma vana va le kwihi va swikolo swa valungu sorry ku swi veka hi ndlela leyi a ni rhandzi ku swi veka hi ndlela leyi mara hi leswi swi tikombisaka xiswona because swikolo swa hina leswi hi yisaka vana ka swona a swi tekeli nhlokweni swa sport swi tekela nhlokweni tidyondzo ta ti-theory Bothete hlayisekani mi khomelela kwala ka hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka
hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti. Tshemba Clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara. SMS Munghana eka 48044. Yaleyo i Munghana eka 48044. SMS sweswi. Clientele Life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo. Afrika va vulavula eka Munghana Lonene FM. eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela mingisero mina ntirho ta ka wena kusuka ka Makuleke hi laha swilo hinkwaswo swi ngele ku endlekeni kona eka nhlekani lowu na ta sungula ku tivisa xitiviso xin'wana la hi nga se ya ka hungu leri hi nga ri khoma eka nhlekani lowu ngopfungopfu lowu hi kha hi languta ka timhaka leti hi nga eka tona kumbe leti nga hi hlanganisa la ka Makuleke hi ndlela yoleyo. Hungu leriwani ri tisiwaka n'wina va ta lava ku hi vulavula ha roho ku na xin'wana xinchinani la xa ni xanisa kambe xi ta za xi lunga hi ku ni fanele leswi ni swi hundzisa swi fika eka wena. Va ri yara eka Shoprite ya le kusuhi na wena sweswi kutani u ya hlayisa hi laha kukulu eka switirhisiwa leswi u swi lavaka ngopfu ku ya fikela sonto walowu wa 6 July yana hi laha kukulu hi 2 kg Selati brown sugar ntsena hi 44 rand 99 cent ntsena. Kuma 2.5 kg golden cloud cake flour hi 29 rand 99 ntsena. Kutani u tlhela u kuma 2x2 MAC hand washing powder ntsena hi 120 rand. U nga hakeli mali yo tala eka swilo leswi u swi lavaka ngopfu yana hi laha kukulu kutani u hlayisa ku hela loku ka vhiki ntsena eka Shoprite. Sake a hi tumingiselo mina 21 minutes ntsena ku bila wara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ntere ku tisela wona chick suka adan'wini lifestyle resort ile ka Makuleke eka masipala wa Collins Chavani exifunentsongo xa Bembe ka loko na vulavula hi xifunentsongo xa Bembe kansela Frida Nkondo vele ku andlaleni mbulavulo wa vona namuntlha wa lembe ximali 25-26 kwala holweni ya vaaki yele ka Malamulele. Loko a ri holweni ya vaaki yele ka Malamulele ni vone muako wa ka masipala lowu ya va nga hi byela ku ta va u kha u tirha hi n'hweti ya Khotavuxika a na ha yi tivi na n'hweti ya Khotavuxika ku a ku ri yi kambe a wu le ku heleni a ni tivi xiphiqo ku nga va ku ri yini lexi a ni tinyungubyisa hi xona hi muako lowa i ku wu akiwa hi mali ya swibalo swa vaaki va ka Malamulele kumbe va masipala wa Collins Chavani kambe xivutiso ku ta va ku mo ka mi nga ha ri ku hakeleni swibalo hi va ka hina wu nga ha heleki muako lowu kumbe ku na swin'wana ku hundza kwalano a wu le ku cinceni kambe i mbulavulo wa siku rin'wana walowo a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka hi mamukeri ka Munghana Lonene FM nhleka nhleka ni mpfukeni botet pfukeli mjani zinjefu hi kona xikholu xa mina hi xikholu la ku vulavula hi le mini la ku vulavula hi Freedom Charter ya botet Freedom Charter yi lontswe hi 26 ka June 1965 a Cape Town a va ri kona va Ahmed Kathrada Walter Sisulu Nelson Mandela ku hlaya ku xurha ku hlaya ku xurha vanhu vo tala va swi tiva se tanana leswi va nga swi tiveki kumbe mi tana tlhelo ra n'wehe mi ri yini n'we loko mi vulavula swo tala swi endliwini botet swo tala swi endliwini that's why vanhu va na ti-right a South Africa ko va ku like ku na ti-challenges ka economically we are not equal ene munhu a nge vula ku munhu wa tima nga benefitangi kusuka ka government lomo check va swi Ramaphosa BEE Black Economic Empowerment va benefitile va Patrice Motsepe va Mese Phosa ku na vanhu va nga benefit from ka Black Economic Empowerment so hi nga blame ngopfu mhaka ku Freedom Charter a yi implementiwanga South Africa swa ha tele leswaku swi endliwa ku na vanhu whether in Johannesburg ku na vanhu tani ka xikomelo botet ku na vanhu from kasi the Freedom Charter leyi hi vulaka yo hi yihi Freedom Charter yi ri yini
freedom chatiriwe hi fane hanya hi fanana hi xihina la South Africa. So And like both pets, we have to be equal. If any far, economical, we have to be equal. But says both pets, government. yivana ku byela ke ta vheswi swi landzelela veri freedom charter yi vulavula hi timhaka ta ku the people shall govern, all national groups shall have equal rights, the people shall share in the country's wealth, the land shall be shared amongst those who work it, all shall be equal before the law, all shall enjoy human rights, there shall be work and security, the doors of learning and culture shall be opened, there shall be houses, security and comfort, there shall be peace and friendship. Se n'wele mi tshaka yona ya va Patrice Motsepe mi la ku fikelela yini kwalano hiko mhaka nkulu ya tiphuphu ta freedom charter hi leti mene nga mi hlayela tona. Both va kulukumba lava va Brownfish loko va implementa that freedom charter a ku ri mavonelo ma vona a va ha ri kona vanhu valawo ku na vanhu lava nga kona sweswiwa ku na vanhu lava nga kona so that's why loko hi nge hetisesi 2025 both pet hi fika hi ku freedom charter hi vuli nchumu kumbe ku na swin'wana swi nga endliwa. There are people lava nga na ti-RDP Se swi vula ku hi ku ya hi wehe Zinjiva i vula ku migingiriko leyi nge le ku endliweni ya ku tlangela 70 wa malembe ya freedom charter ya fanela ku yi va kona. Ya fanela hi nge swi koti both pet that's why even hi nge swi koti both pet ku ndla swilo hi nkarhi wun'we. Se a hi nyikeni a chance because there are people ku na vanhu okay vana ku absolute va na ti-RDP ku va na ti-RDP swi kona swi nga ku endleki vanhu mara ku na vanhu lava va nga tshamangiku kahle ku fana na vanhu lava nga tshama va JKSK laha Alexander amikhukhwini a hi swona leswi freedom charter yi vulaka swona. But that's why ku na ti-challenge no mo chaya kule Alexander wa kona 70% a vanhu va South Africa vanhu lava occupy ku ti-RDP tshikisa 70% i nga tirhisi i nga tirhisi 70% i nge van'wani va vo a hi va le Afrika-Dzonga swa va 70% swi ta hi hlupha hi ta vutisa ku i 70% ya vanhu vangani se hi nge yi kumi nhlamulo leti. Se both ni nga dyi nkarhi lexi ni lava ku kombisa xona government ya hina ni leswi nga ta Walter Sisulu va Cathrada va Nelson Mandela va Brownfish va tirhini leswi va nga tirha swona but hina hi nga kona hi endla yini in the communities crime rate yi ndlisa ku yini crime yi humelela ku yini freedom charter yi vulavulini vakhalabya lava va ndleni leswi va nga endla swona mara hina hi ri ti-politician hi na ti-government official hi vaakatiko hi endla yini botet hi yaleyo xikhulu xa mina. Khenseli boti wa mina khensa 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM ni kani ku haxela yona kusuka ka Makuleke kambe ke nteri loko hi vuya ka tsokomaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we hi la se hi nga ta lava ku twa kusuka ka wena ku i ntiyiso ke vukona bya thekinoloji na timhaka ta swiyenge swa mabulu swi le ku onheni loko swi ta ka timhaka ta matikhomele na vumundzuku bya vantshwa ke hi leswi hi lava ku twa swona kusuka ka wena ka 0860002543 loko hi vuya ka tsokomaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we ya fukubile awara ya 12 kambe sweswi a hi kumeni n'wana muyingiseri ni nga siya ka tsokomaka ta mahungu ni twa ku laha nga khoma timhaka leti hi nga vulavuliki hi tona namuntlha i ri yini yena nhleka ka munhu a police loving hi mi amukeli ka Munghana Lona FM nhlekani bot phethe minjani hi pfukile minjani na hi vatiwa a khensa boti hina yo pfuka hi hlamala tala Bushbuck lexi namuntlha na mixo loko ku hina mbula loko ku hina mbula mi hlama hikokwalaho ka yini mi ku vaakatiko mi hlamarile hi n'wehe mi ri n'wexe mi nga hlamali a ni hava mi rhumangi ka radio a va mi rhumangi ka radio so swi tani se mi nge ni hlamarile mi hlamarisa yini
ni hlamarisa loko ku kumeka ntsumbu wa munhu eka ehenhla ka roof Hazyview police station hi mhaka yin'wana leyi namuntlha loko yi pfuka hi nga yi vona yi hangalaka vonhleka na mina ya ni hlamarisa alwangwini ra police station leswi nga endleka namuntlha loko mo cheka eka maphephahungu leswi le ku trendeni Bushbuckridge mhaka ya swona Hazyview no ni swi vonile kambe xivutiso hi ku n'wina kumbexani mi nga hi pfuna ku twisisa ku endleke yini Buthphethe nene leswi hi hlamarisaka swa ku munhu lowu nghenise ku yina kumeka henhla ka roof ene va ri maswitwa loko se hi hlaka maphephahungu va ri va vone hi ku twa ku nuha ka risema ro karhi se loko va languta va fika va kuma munhu henhla ka lwangu ra yindlu ene va ra khome swo karhi nyana kumbe va lava ku yiva tikhebulu kumbe njhani u ngo swi twisisa police station se ku ni hlayiseka ka hina loko ri tano loko swigevenga se swi hlasela na police station wala ni hlavusa a ya ha hlayisekanga hlaswa ku sweswi maphorisa fanele ma balekela ka hina community bara a ku ri hina community a fanele hi balekela kwini ka police i ntiyiso Buthphethe a wu le ntiyiso Buthphethe ene kwala ka ku a police station phela ku police a ni tivi loko ku ya le Hazyview ya pfala mara police station a yi pfali se loko ku ri police station a yi pfali swi vula ku un'wana a fana a swi tiva ku i fike kumbe ntsumbu luwa u nga wu fike njhani laya police station ya Hazyview Buthphethe ni doroba ra tirhisa Hazyview yi tirha 24 hours na yi tiva na la yi nga tshamaka ni tshame kusuhi na la ka R40 Street swa munhu u nghenise ku yini because xo sungula ku na vasirhelerile jariti leriya ku na fence and Hazyview a hi fence straight leswi a tiva ri yi ti-parasite munhu lowu u nghenise ku yini njhani ma yi vona inkomi Buthphethe bota mina ni khesini sweswo mingisero mukara lona FM hafu kuphela wara ya khume hafu kuphela wara ya 12 nakona ka Africa wa vulavula ka mukara lona FM makomba ndlela ni ku tisela wena tweak suka leno Dan'wini Lifestyle Resort ile eka Makuleke eka nhlekani lowu a hi tweni ku manga misava awura ya n'weta emsekweni kusuka kwalano nteka riqingho rero se hi languta ka timhaka ta vukona bya technology hi twa ku technology hi mpela yo ona kumbe ku na swin'wana leswi a hi fanele swi endlake tanihi rixaka kambe sweswo hinkwaswo andaka leswi Etshwane Pheli Soshana Marabi Mams Katsanale Makaunyane Hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makomba Ndlela mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Kensasitana Buthphethe kuseliwa nkarhi enhloko makatamangu ya wara ya n'we ka mingiseri nhlekani bandla ra Action SA ri amukela ku khomiwa ka nhloko ya xiyenge xa minhlori General Dumisani Khumalo nhlekano wa Contraleso amukela makungu ya ndzawulo ya tidyondzo ku languta vugevenga eswikolweni swa laha tikweni ra Afrika-Dzonga kasi matiko ya China na America ya phatlela na mariyeta mayelana na tlhelo ra xibindzu kuma mangu xitalo le ka wara ya n'we nhlekani hi ku tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi awara ya 12 ku fika awara ya 2 ni nhlekani enangana ku Africa wa vulavula ka mukana lona FM makomba ndlela khensiri swinene Misho Justice Mashimzi na tinhloko makata mahungu ya misava awara ya 2 ya awara ya 1 nhlekani lowu wa Xikwembu nderi nangona ku dzumba na mina nawo langutela ku twa thwi kusuka haleni loko va kha va haxa va dzumba na mina se ntava ni ri swilweni hiko swilo swi kona la ka Makuleke mingiseri wa mukara lona FM ila ni ka kona mingiseri wa me na lava va xigugu xa le Salema va ntshembise ku xitata mnduku namuntlha a va kotanga ku fika na xona se nta vona ku himpela xa ha ta fika ke kuna swiyenge swa mabulu swo hambanahambana leswi vaaki va switirhisaku vatswatsi hambi ku ri vana lavatsongo kambe ke veri vantshwa vo tala va le ku onhekeriweni hi vumundzuku hikokwalaho ka ku va tirhisa timhaka ta swiyenge swa mabulu hi ndlela leyi kumbexani swi hetelelaku swi kavanyeta loko swi ta ka timhaka ta makulele ya vona na maanakanyele ya vona hambi ku ri makunguhatele ya vona xana wena la u nga ko u vona yini u vona vukona bya technology kumbe internet kumbe ku vuhangalasi bya mahungu byi ka byi fika byi ri na ku kavanyetake ka timhaka ta makulele na leswi swi vantshwa va languteriwaka swona ke nomboro hi leyi 0860
086 a hi ku tumikiselo wa mina ku u angula kwini ka mhaka yaleyo ku yi na nkoka swinene mhaka leyi ku mina we hi kota ku swi tiva ku xana loko ku ve hi mpela i ntiyisi ku matikhomele ya kumbe leswi endlekaka ka vutomi bya hina namuntlha hi tlhelo ra vuhangalasi bya mahungu swi na xiave xa ku fika kwihi loko swi ta ka timhaka ta vukona kumbe mintlhontlho kumbe ku humelela loko ku hetelaka ku languteriwa eka vantshwa ke 0860 002 technology ya ona kumbe a yi oni a hi tlakuleni loyi a ri mingiseri wa hina wo sungula ka mhaka leyi bulaka hi yona inhleka ngarani aninga ai mativa loko munhu a ri handle phela o pfa kun'wana a nga presi kona pfa kun'wana nga presi kona kambe hi le ka ndhawu ya kahle swinene leyi nga ka yona mingisero wa Munghana Lonene FM a hi ku tu mingisero wa Munghana Lonene FM kwalo nga angula u ri ko hi ndlela yoleyo kasi ke xin'wana lexi xi nga mahungu sweswi timhaka leti ti nga le ku endlekeni ta ku tatana Xivambu na vo va ya mahlweni va lava ku tivisa hi timhaka ta va lava ku tivisa timhaka leti ti fambelanaka na vurhangeri bya xiyenge lexiya xi nga ta va xi kha xi famba xi vulavula na vaaki veri va lava ku vulavula hi vurhangeri bya Mayivuye byi ta tivisiwa hi tatana Floyd Xivambu kambe hi le ka swona leswi nga ka swona eka timhaka ta vantshwa ku n'we mi ri yini tanihi vantshwa xana thekinoloji yi koho ku antswisa vutomi bya hina kumbe thekinoloji yi koho ku hi tikisela tanihi vaaki ngopfungopfu vantshwa hikuva vantshwa hi vo a va langutela ku va vonaka kumbe ku ri na swilo leswi swi hetelaka swi fika laha swi humelerisaka vumundzuku bya vona hi ndlela yoleyo 0860 002 a hi ku tumikisela mina ku mahungu ya wayi loko ku ve kwalano mi twa nga ri vantshwa a mi la ku vulavula hi yona mhaka leyi hayi a swi na mhaka hi nga hindza hi kuma lava ni nga na vona lavanhu hi kota ku va hi bula ku ya amahlweni hi ndlela leyi mani ringeta laha ni twa ku nga va ku ri na muntshwa loyi a lava ku vulavula hi yona mhaka leyi kumbe kumbe munhu wihi kumbe wihi loyi a nga lavaka kha lava ku vulavula hi yona a hi amukeleni loyi hi twa ku angula kwini hlekani ahe Butset ahe bot mpfukile Butset bot wa mina hi pfukini n'wina minjhani hiko a kwalani swi onheka ngopfu Butset swi onheka swinene ngopfu loko mo languta ti-TV leti ndliwaka swoho mi languta la ka social media leswi swi ndliwaka mi languta la ka ti-Facebook mi languta la ka ti-inana hinkwaswo leswi a swa ha ri leswi nga na discipline munhu wo tshama lo ta se loko vana va karhi va languta swilo sweswo va ta akeka ka njhani va se va tiva hi vatswari ku hi le ka xiyimo xa njhani loko a ku va mehe ni va ni ri munhu loyi ni ndlaku leswiya a ni ta tshaha ku ri swi va blockage ku leswi i swa vatswari vana a va koti ku swi vona na ritiho ra ku ri sayensa ku leri i ra n'wana a ri fanelangi ku tlhavala n'wina leswi swi mi vavaku ngopfu i yini loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku humelela kumbe ku humelela ka leswi swi nga le ku endlekeni hi vukona bya thekinoloji leswi swi ni vavaku ngopfu i ku dyondzo liya va yi dyondzaku laha va dyondza ya hi lavakulu a va dyondzi ya swihlangi ene van'wanyani va heta va tshike xikolo hi ku vona ingati leswiya swi ndliwaku lahaya swi dijiwaku onge hi leswinene ka voho a nga fika na xikolo a ti dyondzisa ku DJ a yimisa na swintiwani a jita lahaya va twa heyi swi va motivate ngopfu ene loko se va sungula ku vona hala kun'wana ka hi vatswatsi va sungula ku titwa onge se i vatswatsi that's why mi vona na hi vanhu vakulu va nga ha hi tekeli nhlokweni va swi vona ku ri hayi swilo swa ko hinkwaswo ha swi tiva swa vatswatsi na hi vatswatsi va tlhela ku va byela va ku hayi bayiza ngopfu loyi siyesi laba n'we wa siyesi labasi kesini between kasi va ri swikhalabyanga hi tivi nchumu hina ne between papa hi swona Butset eko mina kona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni ta ri teka riqingho rero ku ya mahlweni kambe ni pfumeleleni siku na ni hundza hi laha
loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena. Hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena. SMS Munghana eka 43971. Yaleyo i Munghana eka 43971. Tani ta ku fonela. Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo. Cylinder Specials build it emkhudlu Graskop Nathula Masi ivuyile hot month specials gademleriwa kufika msumbuni kwa 30 June Semendra KBC 32.5 89.99 ra PPC 52.5 119.95 Titile Mavanti Mazenga Ceiling Board chop lamba swa gas na swo tala iteka mahala ai mivungunyi tanani mita tivonela in'wese hile mkhudlu Graskop Nathula Masi build it Cylinder Specials. Hi ku tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla. Hi awara ya 12 ku fika awara ya 2 ni nhlekani. Vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla mingiseri wa Munghana Lonene FM. Zidlekani ni kombela mfami languta kwala a nga veka nchumu yingwani xo komba leswi hi nga ka swona hala ka Makuleke halani kota ku swi twa na swo ku ku endleka yini hala ka Makuleke vayingiseri va kota ku swi twa ku endleka yini ku hela loko ka fiki ku tlangeriwa Makuleke Day la se loko ku tlangeriwa Makuleke Days ku na swo tala leswi swi endlekaka hi yo mhaka na Munghana Lonene FM yi ri kwala namuntlha madyambu lawa kumbe ndenga lowu nongonoko wa nhlekani lowu kahle kahle ku tunga nga so ndenga ta va kha ku tisana nongonoko wa Dzumba na mina kwala handle ka sweswo munduku timitsi ta Xitsonga ti ta va ti ri kwala na nongonoko wa Nampundu n'wayitelo wa Mugqivela hi ndlela yaleyo va ta haxa kwala se swi sungula ku hinkwaswo swi kwala hi ndlela yaleyo kwala ka Makuleke a hi le kule ngopfu na le Phunda Maria Gate loko jika la khona 18 wo fika ka Matiyani i nghena Phunda Maria jiki i tikuma se i ri swilweni hi ndlela yaleyo loko mo vo tshika la ni nga kona mina ni tirhini le Adan'wini lifestyle resort se loko mi vona ku kha ku famba un'wana munhu wo leha kwala mi nga ta mi ri kona matlhela lama ku ta ku ri a yi ngoveni kambe a hi yeleni mahlweni mingisela Munghana Lonene FM mi yisela hi twa ku mi khome yini kwala mi nga kona hi ndlela yaleyo wo sungula un'wana mingiseri lo nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani aye papa minjani Pfukele njhani Bothele? Hi pfukela Khensa swinene mani mi ri yini n'we? Ni vulavula na Kenny Balo eMakombandlela la ka Bongeni. Technology hi ndlela leyi mina ni yi vona yi ri ku onheni ka vantshwa yona. A hi sunguleni kwalano hi ku ya hi n'wina na n'wina ma pfumela ku ya ona swi na matlhelo mambirhi that's why ni ku ya hi mina hi ku na tlhelo leri yi nga onheki yi ngo advance vutomi. Okay. Ni ta zama ku nghena ni le ka rona mara ni lava ku ya hi tlhelo leri yi onhaka hi rona. Vana va hina namuntlha loko ni languta va lahlekeriwa hi nkateko wa ku tiva ririmi hi mhaka thekinoloji. Ririmi ni nga vuli ra Xitsonga ntsena. Ririmi hambi ku ri Xilungu hambi ku ri ririmi ra manana in fact hi ku angarhela. Sweswi loko mi kha mi texta mi kha mi tsalela munhu mahungu hi foni ya swi kota ku ri hambi mo ka mi nga ri tivi loko mo va mi la tsala beautiful loko mo va mi lo tsala BAE yi ta mi hetisela hi ku beautiful mi kuma ku yena munhu a nhlokweni ya yena rito rero loko a fanele a ri tsala kusuka ehansi wa stradiri and ririmi leri ri lahleka hi ndlela leyi vanhu va dlina va vulavula swilo swo ka swi nga ha twali ku ri ku ririmi leri ri nga vupfa ri laveka ngopfu ka vutomi bya siku na siku ngopfungopfu loko munhu se a ri ka swilo swa formal like munhu attenda ti-interview ta mintirho kumbe ku ri ku a fanele a tsala kunene va nge lavi leswiya swo loko i fanele tsala 2000 i fanele tsala 2YK a swi appropriate swo ri ku yi va rito ra xilungu hi ndlela yaleyo so va lava munhu a tiva ririmi hi ndlela ya nhlawulekisi wo sungula ku ya leswi mi tshamaka karhi mi swi vurisa swona mara hi mhaka ya thekinoloji ririmi ri le ku lahlekeni ka vantshwa va hina a swa ha ri leswi a hi swi tivisa swona loko ni languta vadyondzisi lava va nga kona most especially ma 2000 xilungu xa vona lexi va xi tsalatsalaka a social media ni twi nga ku xituriwa yi nga hi xa mina ni ngo lo dyondza matric ntsena and hayi ku a va tlhari hi ku ni tlula mara hikwalaho ka ku va kumbe na nkateko wa thekinoloji ririmi ri le ku lahlekeni ngopfu futhi loko va tsala xichangani hayi ni solo se a hi ta fane hi swi ringanyisa ku yini hi ku khale
a ku ririwa hi television sweswi mi rila hi technology a swi koteki ku ta fika la se mi swi mukelaka ku swilo leswiwani hi hanya na swona swa koteka hi swi mukerile ku hamba hi nga swi mukelanga a hi na choice hi boheka ku hanya na swona lexi mina ni nga vona ku nga ku xi nga pfuna na yo technology yi ri kona yi ri kahle swo tanihi soli technology vana va hina a hi va hlohleteleni ku va va hlaya tibuku ku nga ri timhaka va khome device ntsena se mi vula ku va fanele va khutaziwa ku va hlaya i ntiyiso wolowo loko vo endla sweswo botsete va nge lahlekeriwi mara loko se va hambukela tibuku a technology ya hi onhela botsete no me tiri botame hlayiseka kese komentse bothi mina heta se ba awara yan'we emisho justice machine ni mahungu ya misava kwala nga yingisela u ri kona mingiselo mina wena timhaka tingani leyi technology very technology yi nga fika la yi nga ri ku yi onheleni ku na ku rila swinene ku fana na va Paulus lava nge ri va pfa va byeriwa ku mi siya hi minkarhi se minkarhi loko yi mi siyini mi nga hi karhati mi siye hi syllabus khale na khala ku ririwa hi timhaka ta vukona bya swa ti-television va ku television a yi kahle yi onha vantshwa va minkarhi ya koho a ku ri hina vantshwa va minkarhi ya koho sweswiwani ku na technology na timhaka ta vukona bya swihangalasa mahungu kumbe swihangalasa mabulu naswona ve ri swi onha vantshwa va nkarhi wa sweswi ku nga va Patrick Shaya se a ni tivi ku swi va onha njhani hi ndlela leyi a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni ku byerila ngati ku wapfuta nkarhi la ku byela nkarhi a tirhisi lexi ni nga ka xona tanti ivili xa ku yini kambe 0860002543 loko ri ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni ta ri le edan'wini lifestyle resort imani ku bula na nkulukumba loyi hi ku nkulukumba loyi ni lava ku ni bula na yena a ni byela ku loko hi ri laha kahle kahle ku ni vona ku busy le dan'wini ka Makuleke ne ku busy ve le ku rhwaleni swi ve le ku rhwaleni switulu van'wani va ya hala na hala kahle kahle ku va ndhawu leyi ku tirhiwaku yini hi ndlela yeleyo hi lava ku ta kota ku twa swoswoleswo hi ndlela yoleyo mi n'wi byele pfa nghena moyeni kambe a hi amukeleni muyingiseri la nga moyeni hi nga se bulana na lava ni nga na vona la i nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene hi mi amukeleni ka Munghana Lonene FM nhlekani minjhani khalanga hi pfukile n'wina mi njhani hi pfukile hayi ha khensa mani hayi ni ta komisa nyana ni lava ku vulavula timhaka ta ku hava xilo lexi xi onhaka loko ku kumeka ka ku ri ku munhu a nga khomeriwangi banga va ku xikolokolo u fanele u endla leswi ni vula hi mukhuva lowu hi mhaka ya ku a nkarhini lowu nga hundza ma swi tiva ku vakokwani wa hina va xisati na vamhana hina va xisati a va zangi va kumeka va kha va ri lava va nga kota ku ya xikolweni hi mhaka ya ku a va vulavula leswaku xikolo xa onha xikolo xi tisa vugangu ivi swi endla ku va ya tshamisiwa kaya va ku va nga tirhi va ya tshamisiwa kaya hi mhaka ya ku leswi a swi kumeka swi karhi swi endleka a va ku le xikolweni va yele ku ya hunguka se ma swi vona ku a va ku xikolo xa onha a va vulavula timhaka ta ku xikolo xa onha se a henhla ka sweswo namuntlha hi lexi xikolo va kotile ku pfuleriwa ku vamhani va kumeka va karhi va ya xikolweni lava ya ku va ya hlaya tibuku va ti hlaya lava ya ku va ya ku dyondzeni namuntlha hi na vurhangeri byo tala byi nga rhangeriwa hi vanhu va xisati leswi tolo a swi hlayiwa ku a swi laveki hi ku swa onha technology a ku na lexi yi onhaka xona lexi xi lavekaku ndyondzo ya munhu hi yona yi pfulaku room ya ku yi amukela swo aka kumbe yi amukela swo onha na technology leyi yona yi nga tisa tinkokola ta vana lava va nga swi koti na a va ku na leyi mi nga n'wi nyika hamula na xipikiri no ku mi xibele lexi nghena pulangeni a nge swi koti ku i technology yaleyo yi nga n'wi onha i technology yi nga va dyondzisa ku nyeketa tiburuku i technology yi va dyondzisaku ku va ta dzaha swin'wana swi humesa mimuti yin'wanyana i technology a hi swona hi nga pfuki hi vulavula hi technology mina ni vona technology
ti ri kahle ngopfu hi mhaka ku vana lavawani mina ni nga na vana va nga xikolweni va kota ku na loko swin'we va swi hutile xikolweni va vuya va swi dyondza hi thekinoloji a kaya ni na xin'wana xa 9 years xa nhwenyana xi crosseta swilo xi tlha xi huwa hi ku xavisa na le kerekeni xi va xi kha xi languta tichanele teto xi dyondza kwalaya ka thekinoloji yaliya vana lava va swi tiva hina vatswari hi vo va endlela ku na tifoni hi va beburile mara loko ni ya xa foni hi vo va tlhaku va ta ni pfuna va ni endlela leswi va ni endlela swilo swa ku tala hambi yi ri crime yi le ku lweni swinene hi thekinoloji vanhu hi fanele hi swi languta ku ta ka yona yi kota hi tiva leswiya yi pfuna leswiya timovha leta hina leti dipendi ka vo bush mechanic mi nga ta n'wi nyika se mi ya nkuma a ri na xibakita xa mabawuti loko mi ku hoyaka a va hoxe extra hi mhaka ya ku a makola vutsetse a mbulu wun'wana mu n'wi tivaka musi n'wina ni mi twini bo tikesini swinene tlhelo ra kwena hi ndlela leyo noko ra ku afrika wa vulavula ka mugela lone fm hi hundzeni lani ta teka riqingho ra ku ya mahlweni ka 0860002543 endzhaku leswi risa ku ri ku pfuniwa nyana swi nga cinca swilo hinkwaswo ku pfuniwa swi ku susa endlaleni hi u tikuma u xurhe ku xurha u rivala hi tuslay hi u tikuma u khome lofo hinkwaro wa rikwerhu hi FNB Visa Easy Pay You Card u xava lofo ra xinkwa hi 99 cent eka Pick n Pay vhiki na vhiki naswona FNB yi ta hakela mali leyi nga sala hikuva ha swi tiva leswaku munhu a nge gingiriki a khomiwe hi ndlala pfula FNB Easy Pay You account erhavini ra le kusuhi na wena FNB hi ku tirhisana na Visa ku pfuna swi cinca swilo hinkwaswo ku na swipimelo naswona ku na swinawana swa ku kuma mimbuyelo FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini hinkwavo va kholwa leswaku va ta hava xeriwa minkhacho ya vahluri kambe timendlele ta nsuku ti vekeriwe lava nga ta nkhankha ku tlula hinkwavo i mitlangu ya matimba ya swipano swa tinxaka swa vamanana va 12 wa matiko eafrika hlalela Cape Total Energies Women's Africa Cup of Nations WAFCON Morocco 2024 kusuka ti 5 kufika 26 Mawuwani 2025 eka SABC Plus S3 SABC Sport DTT Channel 4 na le ka ti-radio ta SABC where Africa competes South Africa connects yi tisiwa eka wena hi vutinyungubyisi bya SABC Sports. For the love of the game. Mungalolona FM yi ta mahlweni mapfhumba ya ku tlangela makumentseu wa malembe yi ri emoyeni hi ku seketela Makuleke Day ntirho wu ta khomiwa hi mugqivela wa ti 28 ta Khotavuxika 2025 eRoyal Square eka Makuleke migingiriko yi ta sungula hi awara ya 9 nimixo vunyanyuri ku ta va matutu vana va ntavasi ku ta va na mincino ya ndhavuko na swiyimbeleri leswi katsaka Dr. Thomas Chauke Ximambana DJ Mumba Florent Chauke Dr. Sandrine Chabalala J John Sanfree Themba Nyati Wasingimeti Shindelefu Shongi na van'wana u nga kayeli #Mungalolona FM #60 matimba ya xiyanimoya hi famba emahlweni hi va huku lama rhangeke emahlweni 0860002543 nokona ku afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ntari ni ku tisela wona kusuka a Dan'wini Lifestyle Resort hi le ka Makuleke hi laha hi ku tiselaka nongonoko lowu koho hi ndlela yalese a hi ku tumingisela wa mina xivutiso ka ha ri xi ni vutisaka ni vutisile kusukusela loko hi sungurile ku ri xana thekinoloji ya onha kumbe i ngqondo kumbe yini hi ku na mavulavulelo ya ku timhaka ta vukona bya television ti hetelele ti endla leswaku thekinoloji yi onhela van'wani vumunduku se van'wani va nge hey sweswiwani i xiphiqo xa television i xiphiqo xa thekinoloji lexi xi hi vangelaka leswi se lava ni lava ku bula na vona ni te ni ta bula na vona loko hi vuya mahungu na misava a ni ku na hala ku twa n'we mi ni fonelaka ku mi ri yini hi ku lava ni nga ta bula na vona laha kusuka a Dan'wini na va vuhosi bya ka Makuleke lava nga ta hi byela kahle kahle ku endleka yini munduku la ka Makuleke ni ta bula na vona kambe sweswiwani na lava ku bula na wehe kwala miyingiseri u nga koho ka 0860002543 kambe loko ni nga ku kumi ni ta bula na vona lava ni nga na vona a ni xoti vanhu mina leswaku la ni nga koho vanhu va kwala va tsale vito la teacher a ni nga swi voni ku va ri tsale kwihi kambe ni ta va ni kha ni bula na teacher Chauke Hanyani a ni swi tivi ku se xivongo hi xika
kumbe na voyo valava va masiku ya lama technology yi nge le ku oneni hi ta twa loko hi bula na vona kambe a hi tweneni loko ku ri na un'wani la layinini leyiwani 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Ni vona un'wana wa EPWP laha na n'wi vitana ni ri ata i ala famba ni tivi ku swa ndliwa ku muhaxi a vitana munhu ivi a ala kha a famba ke ngaceni mina munhu kwalano a hi tweneni 0860002543 nhlekani minjhani botwa mina hi pfukela khensa swinene mani xo sungula lexi thekinoloji hi ku ya hi mina yi own yi olovisa hi ndlela yina. Remember ku khale ka matiko a ku ri na leswiya swa ku tsala papila ri famba sweswiwani mo type kunene mi rhumela munhu message mi yo tshama a tshami hlamula. Ku na leswiya swa tibenge loko mi fika benge a mi fola layini khale mi la ku lunghiseriwa swin'wana na swin'wana sweswiwani mi downloada app a fonini ya n'wina. Problem leyi nga kona hi leyi ka vatswari i ku a va dyondzisi vana va vona ku leswi a swi endliwi swi ta mi fikisa laha leswi a swi endliwi. Thekinoloji leyi endlanga swa xikolo ku mi ta kota ku humelela ka ku nghena miyingiselo yin'wana sweswiwani a vulavula ku vana va hava tikokola vana lava nga kona sweswiwani a va ha tiyangi ku fana na vana va khale a na ka ha rimiwi sweswi swilo swi endliwa hi thekinoloji munhu a yo tshama process swilo swi famba. Problem leyi nga kona i ku na vana van'wana va endlaka swilo swa wrong hi thekinoloji. Se vana laha va fani nge vuli ku thekinoloji a yi kahle ku ri ku na lava yi nge le ku va pfuneni ka nkarhi wa sweswi. Mandisa about that. ni mitwa kahle ku na van'wani nge le ku va pfuneni kambe ku na ku chava ka ku ongeti vukona bya thekinoloji lebyi tisa nxungeto loko swi ta ka timhaka ta vumundzuku bya van'wana ngopfungopfu vana vatsongo. Mata problem leyi nga ko yini loko mi tshame ka mo TV na madami na vana van'wina ku na ti-channel tin'wana loko n'wana a khomi remote loko a ri n'wana mi ta swi kota pfule tipopa hi n'wana. Mara loko se ku ri ku na swin'wana swi nga sungula ku nghena mi ta n'wi vona hi maendlelo mi ta n'wi vona a pfula ti-channel tin'wana mi tshame na yena vhe mi n'wi khuza kusuka kwalamo ku laha u nga fiki ku ta nghena gojini. Se hi ku ya hi n'we hi nga pfuki hi kombetele thekinoloji eka ku onhaka ka vantshwa na vumundzuku hi kombetela vatswari va vana lava loko ku mi hlangana n'wana a nyike tiburuku lava ku twe ku n'wana lowu wa ka mani mi vutisa mutswari n'wana lowu a n'wi voni na u ri yini hi swi sweswo na u n'wi dyondzisa yini loko n'wana ambala buruku yi tshama yisutini na. Ku na swilo leswiya vana va masikwana va swi vona ku tifoni swa thekinoloji swa ku dya leswi swa ti-hub na swa tiyi na tiyi vana loko va kuma va yimini hi bot petrol kuma vana ka vadzazi leswi a ni lweni na vona ni fika ni yima ni ku tele ku holeni ka ridya va ku swilo leswi na switandzhaku swi ta mi khomisa hi ti-cancer leswi xo hi sweswo na vana va kota ku twisisa ku va swi vona ku leswi ndlela leyi fambaka hi onhakile. na metro ta masikwana mini na movha ya sweswiwani ya ni byela ku rini la ku ya service hi mhaka thekinoloji ta khala mo hleketelela ku i nga ku yi na ku ya service sweswi a ma ha vulavula yo mi byela ku vhila reka left sweswiwa ri tlhawile ri ta famba ti-kilometer to karhi u ya fika garage i thekinoloji yi pfunaka yeleyo. A yi twisisi na mina kahle anakeni kumbexani emiyingiseri yi nga va kumbexani yi fike yi kun'wana yi nga fike kahle leswi a swi endlekile a ku ri ku a hi twanani a hi teri thekinoloji hi ku angarhela ivi hi ku na swiyenge swa mabulu hi ku kongomisa. Se u nge la mhaka leyi ku langutiwaka ngopfu yona laha i timhaka ta swiyenge swa mabulu ku hi swo swi nge le ku onheni. Se n'we mi ri yini kwalano hi ti-second ti nga ri tingani na ku bula na van'wana lava nga si famba ka swiyenge swa mabulu ni nge ngheni ngopfu a ni tokotaka ngopfu hi swona ku na leswi ni nga swi voni swin'wana mani la ku hembela vanhu moyeni leswi ni nga swi vona swa ku ku thekinoloji onha vana a ni pfumeni na vana va nge le xikolweni. ni mi tweli bot ni khenseli tlhelo rero mi nga ta na rona ni khenseli swinene 0860002543 gajeni a hi yimeni va lava nga loko ni tshembaka ku na un'wana layinini a nga lo khoma yimani ni ticha ni ta bula na n'wina loko ni vuya emahungweni ya misava yimani ni twa va sesela va nge ri ku chikachikeni va nge ri ndhawu leyi a va pfumeli ku yi vona yi thyakini se ni ri hawu mi rhandza thyaka na ya swa pfumeleriwa leswi ku munhu a tlakula okay ni vona va kha va tlakulana se a ni tivi ku swa pfumeleriwa ke kambe hambiswiritano yimani ni twa ku lavawani hi vo mani avuxeni ka tate Ayi minjhani? Hi pfukile minjhani? Hi pfukile. A khensa mi ku enyana ritunyana byelani vayingiseri ku yin'we mani. Mina Vazaya Nundu Maluleke kwala ka Makuleke. Vazaya. I vito ra n'we Vazaya ri kopa sini?
a ri kona pasini mina maleketi tswalo noni hikokwalaho ka yini mi byala vito ro ka ri nga ri kona hi leswi va mi tivisaka xiswona leswi va ni tivisaka swona se mi tirha ka masipala ni tirha ka masipala ya PWP okay mi tirha yini kahle kahle ni tirha ku famba ni tekete thyaka ndhawu leyi nga thyaka ivi mi yisa kona ivi hi teka hi yisa Giyani Daping a Giyani ye n'wina va nga vulavula viri va thyaka mi ri tisa Giyani no se ni byeleni u vona ka u ri muntshwa wena u vona ongeti loko ri ku a wu muntshwa i tani khomela kambe vona ka u ri muntshwa thekinoloji ngopfungopfu ka timhaka ta social media ta onha ka vantshwa a ti onhi a ti onhi a ti onhi hi ku ti va kha ti tsundzuxa van'wana ku swa so swa endliwa swa swa swi endliwa so swa endliwa swa so swi endliwa khesile vazaya swona inkomo ya vazaya mativana mira mina vele vazaya na imani etwa un'wana la lo anga la ku tlakuriwa lo ela ku tivulavulela hi yexe hi nga siya ka mahungu ya misava na mixo justice machine ina phondo okay avuxeni ka tata aye kunjani pfuki minjhani pfukini byela vayingiseri ku wewe mani na wewe vazaya wewe mani we hi mi hloniphani khosa ni vona na we i mbala swo fana na leswiya mi tirha swin'we ntirho wa wena ku ndlayi ku rhwala thyaka i ku rhwala thyaka tanihi muntshwa hi namuntlha hi le ku vulavuleni hi vantshwa laha hi ku kumba u muntshwa wena no kusukela ni muntshwa okay tanihi muntshwa u tima hi mpela technology ngopfungopfu social media ya onha ka vantshwa a yi onhi hikokwalaho ka yini a yi onhi hi mhaka ku hi ku hina loko hi nghena ka social media va ka mi rhukatana masiku hinkwawo laha ka ku cacaniwa a yi onhi mhaka ya ku a yi onhi hi mhaka ku hi kuma information yo tala kona kwele se na loko u lava ku lavisisa mina i ya ka social media ni nga ya na kona a ngeni ku ni nge mi kumi swi vula ku ni ta mi kuma kwala khesini n'wakhosa inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM van'wana va yingiseri lava hi nga na vona la ya ora ya n'we henhla ka nhloko hi kumeni vangu ya misava na mixo justice mashimzi nhleka hi famba emahlweni hi va huku lama rhangeke emahlweni Afrika va vulavula eka Munghana Lonene FM Munghana Lonene FM ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula eka ku haxela wona kusuka haleno aka Makuleke eka nhlekani lowu ntirhi hi le Dan'wini Lifestyle Resort leswiwani i migingiriko na ku va hi kha hi kungela hi ka hi kongoma ka sikunkulu Makuleke Day ku nga mundzuku xana ku ta kha ku endleka yini hi siku leri hi ta swi twa va koho va yime kulunga ku la ta hi hlamusela swoswo leswi kambe na ku ta sungula ntivanyana kantsongo ndhawu leyi hi nga ka yona le Dan'wini Lifestyle Resort ku kahle ku va kha ku endleka yini ni na nkulukumba un'wana a nga na mavito man'wana a ni swi tivi ku vito ra yeri xivongo xa yexi kambe ni swi vonini va ku i Teacher Chauke Hanyani bo teacher nhlekani i mi amukerile ka Munghana Lonene FM ayi bophete me pfukeni hi pfukeni minjhani hi pfukeni mani ina mani ha khensa swinene kumbexani mani byela vayingiseri ku hi mpfuka hi fika laha namuntlha mi hi khome kahle ngopfu ha khensa swinene na leswi ya mi kumela ku ni nyika ni ala ni ku na ha ri ku haxeni ni khensile ku mi ni kombile ku na swa mi ta ni nyika kwala na kwala ha khensa swinene titweni mi ri kaya bophete ni byeleni Dan'wini Lifestyle Resort kahle mi va mi kha mi ndla yini la ku ndleka yini la la Dan'wini Lifestyle Resort hi laha ku ti tshamelaku vanhu va ta ti dzumbela kumbe tiphati loko munhu a ri na phati wa amukeriwa or micato swilo hinkwaswo ha swi endla kwala kaya se hayi lero mina tiholo laha vanhu va hlengeletaka na kona va tshama va ti bulela leswi na leswiya loko ku dyiwa va dya sweswo swa ku taniya holo yi dzumba yi ri kona bothpet na mi tshembisa na loko hi suka la nda tlhela na mi komba holo yi decoretiwini yi sasekile swinene i holo yikulu swinene se swi vula ku yini la hi ku ni vona vanhu ni vona na sweswi ku busy va ngo vele ku pakeni switulu hala van'wana va paka switulu halaya se swi vula ku i ndhawu leyi vanhu va ta va ta hungasa va ta na swo dya swa vona va pfumeleriwa ku ta na swo nwa swa vona kumbe ku ndlisa ku yini matirheleko matirhelo lama hi tirhisaka swona laha bothpet swakudya munhu un'wana na wa titela na swona swakudya na kwala kaya ha xavisa okay hi lero munhu un'wana na un'wana u va a chuchekini loko a ri laha
se loko mi vona laha ku ri busy ku ri up and down laya i timhaka ta mindzuku ku nga makuleke day se na n'wina mindzuku mi ta dyela kwala hi lava nga ta ku lava va nga na swibandhani leswi swo tani mi ya dyela leyi mi ta fika mi dyela kwala mi ku mi vona na damu hi riri mi nga rivali loko mo tshika mini kaya mi vuya na swo khida a ni vuyile swona ni na swona swo khida mina loko a yi karhi ku rahasheni na sweswiwani lava va nga na leswi swa swihangalasamahungu swa mabulu va ta swi vona ni ta va ni karhi khida la mina swo khida hina na mata hi chavi mana hi yo mhaka ku fika sweswi na ha swi tiva ku hi me n'wanuna ni ri nexe a Limpopo loyi a hlambaka kambirhi hi siku mene ni hlamba nampundzu ivi ni tlhela ni hlamba na madyambu vo tala vo to hlamba loko va ya kun'wana se ku na nkarhi wo pfula ku na nkarhi wo pfala nkarhi wo pfula hi pfula kusukela mvula ku fika mvula and then nkarhi loyi wu tirhisaka hi sungula ku tirha hi 9 o'clock ku ri ku rhanga ku prepariwa that's why mi kota ku vona na byasi lebyi byi sasekile a byo saseka hi ku namuntlha mi le ku teni tanani siku rin'wana na rin'wana mi ta kuma ku basile no i mhaka ya kahle swinene leyi mi nga ka yona hi ndlela yaleyo hi ta tsaka swinene loko mi mukele ka ndhawu ya kahle swinene mingiseri kuma mi ku byela ku ri i le ndleleni mafosi na swi tiva ku a fambaka na camera loko a fika la i ta ku tekela swithombe hi kota ku vona ku ndhawu leyi hi vulavulaka hi yoho i ndhawu ya muxaka muni mina lexi ni tsakisaka teacher i mhaka leyi ya ku na byasi lebyi byi nga la i khale nyana ni dlhine ku vona byasi bya mampela minkarhi yo tala ku va kona leswiya swo ndlalandlaliwa leswiya laha hi ko na byasi byebyiya bya mampelampela lebyi hi nga vulaka ku a hi byona byo ndlala mina ndhawu ya kahle swinene teacher cancer swinene mi hetsela mi ku yini ni hetselani ku ri vaakatiko va ka Makuleke kumbe Tlhaveni or Malamulele hinkwayo a hi tini a Dan'wini Lifestyle Resort u na phati kumbe u ta ku Dzumbeni swin'wana na swin'wana titwa titwa kwalomu ka ti-social media va ku hi ya amakumu hi le makumu la vutomi byi helela kwala hi lero loko mi ku mi tshama va Giyani ku ya le henhla le hayi a mi le makumu hi yo mhaka ku ri na vanhu va nyamalalaka loko se ri rhenga va kha va ta lomu hayi hinkwavo vanhu va makuma kwala hi ku twa ku va hlayisekile xihundla xi humini leswaku n'we ya mi hamba mi nyamalala mi ku mi ta ku tumbeleni hala se na swi tiva ku mi tumbela kwihi hi ta kwalawa se hinkwako laha ku ta hi ta na ti-room tiyindlu a hi endleli ya room yin'we hi endla ku ri yindlu hinkwayo yi helerile swi ri kona laha ku ndlela ku vanhu loko va ta muti hinkwawo va ta kota ku kuma ndhawu ya kahle vuhlayiseki ku va byi va byi ri kwala se loko mi vuya hi September swi ta va swi ri kona na tiphulu leti mi nga ta khida ta swa n'wile emakumu mi ri vambirhi ti ta va ti ri kona na tona mi ri vambirhi mi vula mina nama mo vula ku munhu loko vanhu va ta va ri vambirhi a ni chuhini ku so a ni ku kumixana loko mi fika mi ku a wo khida na yelu loko mi ta na yelo from kwalaho mi sukaka kona okay no ya khetsa swinene se ni byeleni teacher Chauke Hanyani ku endla ka hini la ku ya eka un'wana mutirhikulori a nga Phalaborwa kambe ni byeleni teacher Chauke Hanyani vito yini na xivongo hi xini alright vito i teacher and then xivongo i Chauke se lava ni tivaku a kaya ka papa hi le ka Hanyani loko za fika ka Makuleke la Hanyani wa kona hi mina nemetweni khenselo swinene sweswo mi yingisela munghana Nonani FM 14 ntsena ku phela awara ya 13 ni ku byerile ku ri mutirhikulori Hope Lewisi na hi yime kulunga le a ka masipala lowa wa Phalaborwa a hi tweni ni khombeni ya Hope hayi minjhani bothe pfukile ku njhani n'wananga hi pfukile tanihiloko mi tiva ku eka siku namuntlha hi kurisela n'hweti ya vantshwa siku ra namuntlha hikokwala Phalaborwa
Mopani TVET College eServal Duncan campus na mahale kwala Phalaborwa se ka siku namuntlha ku hlangana swikolo swa ku hambanahambana students kona TVET College ku hambanahambana leti nga le Mopani na le Letaba ehansi ka Mopani Letaba ti kona ku kwala se ke ka siku namuntlha hi ta ri karhi kuma mburisano kumbe sana mbulavulo huma kahle eka holobye wa dyondzo ya le henhla ku nga Dr. Nobuhle Ntabale lava nga ta ri karhi burisana na vona hi nkarhi lowu nga heliki mbilu kambe ka nkarhi wa sweswinyana hi hlangana na vona tatana Mutubase. Good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Good afternoon. Thanks for honoring me. How are you? I'm good. And I'm happy, I'm excited, for you coming in and all the learners that are here. Yes. And all the exhibitors that are here to showcase and provide information to the learners. I'm just so excited. Actually, I want to know, what is the purpose of this day? The purpose of this day is to give information to the learners from different schools, as well as the NEET cohort of students. Those are the students that have completed their studies in high school, and they are currently sitting at home, and they don't know what needs to be done. Some they might be applying spaces, they are not getting spaces from other institutions, so that they can also assist them in a way how to create jobs and opportunities so that they can become entrepreneurs. So we are showcasing and giving information to everyone so that from here they must know what steps to take. Okay, how many schools are here? We are having plus minus 100 schools. Plus minus 100 schools under Mopani. Under Mopani district. The schools that we have, they are coming from Mopani East and Mopani West. Yes. Yeah. Okay. So looking at the challenges that are faced by the young people in this region, I just want you to just explain what are the challenges that young people in this region are facing. The challenges is high unemployment rate, because they've got qualifications, but they cannot break into the market. So what we are trying to do to address that is to make sure that we skill this particular student. We are coming up with new occupational programs where the college will align with the industry and offer programs jointly, so that the students, when they complete their studies, they also have the skill, not only the knowledge, so that with the skill they can become entrepreneurs and generate funds and be able to employ other students, other people as well. We are concluding this month. Do you have anything to say to young people out there? For the young people, I want to say, please go to the institutions, visit our website for the Department of Higher Education and Training and the colleges, get information, don't sit back. Come August, we are starting with applications for admissions in different colleges and universities. Get access, apply, so that we can able to change your situation at home. When you change your situation at home, you change your situation within your community, you are also even changing everyone in the province. So who knows, you are also changing the world. Thank you so much for joining us. Enjoy the rest of your day. Thank you so much. Thank you. Loko sisesa tshwana mixer Mngana Lona FM kompandlela lava burisana na vona a ku ri tatana Mtibase Stay, Deputy Principal le Mopani TVET College. Sweswinyana ni tlhelerisa tintambu hinkwato ePolokwane. Thank you. Hi famba emahlweni hi va huku lama rhangeke emahlweni. eAfrika u vulavula ka Mngana Lona FM Khesile Hope swinene Hope kusuka le a va Phalaborwa ka masipala wa va Phalaborwa eka xifundzhantsongo xa Mopani laha ku nga na holobye wa ndzawulo ya tidyondzo ta le henhla va nge ku vulavuleni na vadyondzi swi kahle swinene swoleswo ku ka ku gimetiwa n'hweti ya vantshwa n'wana ku loko hi bula na vona a va buli na hina va ta bula na Hope va ta bula na Hope hina hi le ka Makuleka na hi le ka a hi le Phalaborwa aka ku loko mi bula na vona mi va vutisa hi timhaka leti ti nga endleka eka portfolio committee hayi hina hi vulavule hi swona a hi na vona holobye Nobuhle va na Hope ya nga ta vulavula na vona hina lava va xivongo lexi na xona hi kantsongo xa kahle xi duma lexi a ni swi tivi ku endleka yini lava ku bula na van'wana lava na va ku bula na vona sweswiwani lava ku bula na va lava nga le kunguhateni sikunkulu leri hi nga langutana na rona ri nga ra mundzuku ku nga ta va na migingiriko yo hambanahambana va ta va kha va hi byela ku hi langutela va mani ku endleka yini vuhlayiseki vunyanyuri vuhungasi hinkwaswo ta va kha hi bula na vona hi ndlela yeleyo xivongo lexi a mi se tshama xi twa kun'wana Mashava
a mi se tshame xitwa kun'wana ni byelini muyingiselo wa mina a mi se tshame xitwa kun'wana ene hayi xivongo xin'we i muti wun'we ni tshame ni twa swin'wana kha ni vulavula na van'wana va ku hi vona general Mashava ma tsundzuka tshame ni twa swin'wana kha ni vulavula na van'wana va ku hi vona brigadier Mashava wa tsundzuka sweswiwani na ku vulavula na Lucky Mashava van'wana va lava nga le ku tirhaneni na ntirho lowu hi nga langutana na wona hi ndlela leyi mativa hi ku Butlaki hi ku mina na n'wina hi ta bula nkarhi wo leha yimani ni bula na mudyondzisi lava ku sungula hi nga se bula mina na n'wina na n'wina hi ta bula nkarhi wo leha se na ku bula na mudyondzisi lava ku sungula ni va chucha ni xavelela ku kumbexani loko fika nkarhi wo dya va nga ni hlaya ni va voni kha ku swekaswekiwa ni voni va kha ku swekaswekiwa laya teacher i ta holova na nxayi kambe hayi mina ni le ka swona mina ni le ka leswi yimani bula na mudyondzisi laha ni twa ku mudyondzisi va rini mudyondzisi Nhlekani Bothphethe mi pfukeni hi pfukile hi nga ku vona hi pfukeni mani na swi tsundzuka ku hi hlanganeni kun'wana ni ya hi hlanganile byela vangiseri kun'wana mani mina Nhlengani Patrick Mpikanisi Nhlengani Patrick Mpikanisi se swi vula ku le xikolweni va ka HP va kwihi va vulavula va ku HP no HP va voni va rhelela laha ku nga na xibazana xa ka Munghana Lonene FM hi ngo hlangana la ku endleka Bothphethe namuntlha hi hlangana haleni ku tsaka na vadyondzisi lava a hi tirha na vona malembe ndzhaku sweswi va nga huma pension va ku wiseni se nyamuntlha hi tihale xi tshuneteni mi xi yimisa hi ndlela leyi ku xi nga buhi ngopfu hi moya namuntlha hi tihaleni ku talelana na vona ximfumo se sweswiwani i vangani vanharhu se va fambini kumbe nkarhi wa ku a wu se fika a wu se fika hi la ku sungula sweswi a va yimeli van'wana vadyondzi va fika na pfumeleriwa ku ni ta fika ni ku avuxeni a ku xeweta swi bihangi a ni vula ku mi ta ku na loko mi ngopfungopfu loko nkarhi wo dya wu khawulaka ku fika makumu ni pfuna ni ku twisisa ku ntirho wa muxaka lowu hikokwalaho ka yini mi vona wu ri na wa nkoka ku mi wu endla ka vadyondzisi no Bothphethe mudyondzisi u va a tirha ntirho wa nkoka aka community kumbe aka tiko hinkwaro hikuva mi ta tsundzuka leswaku mudyondzisi yena endlaka leswaku hi va hi ri na mitirho ya ku hambanahambana hikokwalaho loko se swi fika laha ka ku va a tirhe malembe mo tala ku va ku hundzi vanhu vo tala ngopfu hi le mahlweni ka yena u va a pfuni vanhu vo tala lava na hi n'winyi a nga ha va tiviki ku u pfuni vanhu vo fika kwihi se hikokwalaho hi vona swi ri na nkoka swinene leswaku hi vula ku hi khensile swinene leswi nga swi endla etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga se hikokwalaho ka yini mi tela a Dan'wini Lifestyle Resort haleno hi vona ku ri ndhawu a mi na holo xikolweni holo ya hava Bothphethe loko mo tala exikolweni xa hina i kuma xikolo xikulukumba swinene yimani nga nghenisi tipolotiki nyamuntlha hi tala mi ta endla hi kona swi nge endleki ni nga yini ya xi vona xikolo lexi xi le kwini ni nga tsaka a Grand Farm Bothphethe ni ta xi vona loko no ka ni nga ti namuntlha swi vula ku loko xi pfula ni tata ni nga khensa ngopfu Bothphethe ku mi ta tsundzuka malembe ndzhaku xi tshame xi humesa na n'wana a za ya ka national ma swi tsundzuka sweswo mara loko mo nghena Bothphethe mi nge kholi ku xi xona xikolo xexo na loko mo fika mi vona na ku tshama ku principal mi vona ti-mobile classes leti nga hi swona mi nge kholi ku xi xona lexi nga na ndhuma swinene na sweswi principal wa hina va ha ku huma aka province va vitaniwe Isathu swi kona certificate kwalaho swi yo va rhendela laha va nga tshama kona na ndhawu yo veka ri hava na mi twi se mi ri laha hikokwalaho ka yini mi lahawani hi tihaleni Bothphethe ku i ndhawu leyi nga pfuleka kahle ku boha moya wa kahle wa damu Bothphethe ma tsundzuka leswaku mi yile xikolweni n'wina ma tsundzuka leswaku mati ma endliwa hi hydrogen na oxygen se hi hefemula kahle na swilo a ni hlamala ku moya wa mina wu lo rhelele leswo xitsanana na khohlo laha swikolo la vutelakona haleni mukahelo lowu wu sukaka hala hi lowu wu endlaka ku vutomi byi olova swinene Bothphethe se hi voni ku kahle ngopfu haleni ku ta hungasa kona helelana kahle na vadyondzisi va hina lava nga tirha ntirho wo chavisa wa kahle va vitana ni mavito ni vata wo sungula swi nge olovi swa olova wo sungula RD Xirinda a ni matsundzuka vitana hayi na swi mina ni madevula DP swi nga endleka mi kuma ku D yimeli dlaya sayewisa ka vona ku va vona ku bodlaya va ku hasatsa RD Xirinda RD Xirinda se ku na Makamu ML
hi tlhela hi va na Maluleke RW hi vo va ri vanharhu vakulukumba valava lava hi tlangelaka na vona namuntlha no khensa swinene HP mi te HP i Nhlengani Patrick Mpikanisi Mpikanisi leri ra Nhlengani ri nyumisa a ni mari tiva ra vuswa no khensa HP inkomi khensa swinene ku mi kote ku ta la hi ta hlangana mi kha mi suka xikolweni xa PP Hlungwani a Green Farm a khensa swinene hansi ka Madosi hansi ka a ni ndlela ku ta kota ku swi tiva ku tiposo ti ya huma matlhelo wise inkomi amnavela okay sweswo vitsero mugana lo FM lava hi bula na vona Nhlengani Patrick Mpikanisi kusuka a xikolweni xa le henhla xa PP Hlungwani la a Green Farm i van'wana va lava hi nga na vona la eka siku leri ra namuntlha la a Dan'wini Lifestyle resort ndawu ya kahle swinene mingisero mugana lo ya swinene imani ya ka tatana like Mashava hi nga ta va kha hi bula na vona kusuka kwalano la ku rhamba vayingiseri lava ni nga na vona la va ta ku mambirhi manharhu hi ndlela yaleyo ntsotso ka xiphato xin'wana xi nga tshama xi va kona va ku a ni swi tivi ku xiphato lexi xi tiviwa kahle hi tatana Mbazima Xilowo va ku a ku rin'we mambirhi manharhu a kerekeni mpya a ni swi tivi xiphato lexi a xi ku yini kambe tatana Xilowo va ta ni pfuna yimani ya ka Butlak i Nhlekani a ni nga se mi pfulela la ya a hi ringeteni futhi i Nhlekani Budpet na vayingiseri a hi vulavuleni Butlak byela ni vayingiseri ku like Mashava loko a ze a vulavula ka Munghana Lonene FM i vulavula hikokwalaho ka yini leswi a nga tela swona i ku va a ta tiyisisa leswaku hayi munduku i siku lerinene leri tanihi Makuleke ku nga ta va ku ri karhi ku ri hi ku hoyozeriwa kumbe ku tlangeriwa siku leri ri vuriwaka ku i Makuleke hi leswo kahle munduku i siku ro tlangela ku tlangela lokuwani ku ta teka xivumbeko xa njhani ku tlangela loku muhaxi na vayingiseri mo ni hlamusela leswaku xikongomelo hulu i ku va hi endla leswi va nge i social cohesion ku va hi hlanganisa tixaka na tixaka ku nga va hi ririmi ku nga va hi vukhongeri ku nga va hi mindhavuko se hi ndlela yin'wana swi vula ku mundzuku n'wana u ta va a ri karhi a an'wa hi tsheve hi mhaka ya leswaku vuyeni byi suka eka tindhawu to hambanahambana eka swiyenge swo hambanahambana kambe leswi kulukumba leswi hi nga ta va hi tele swona i ku va hi hlanganisa lava hi nge i ti-partners kumbe ti-stakeholders vanhu tanihi ku ma swi tiva ku ri laha ka Makuleke lawa loko va ku nhluvuko migingiriko ya nhluvukiso hi yona yi nga kona laha ka Makuleke leswi vulaka leswaku hi swona leswi hi taku hi ta tlangela swona mara kahle hi ku kongomisa hi va hi ri karhi hi langutisa vuxaka lebyi hi nge ri lava ti-NGOs even na ti-departments a va tiva ta vona va hoxa xandla eka nhluvukiso lowu nga kona emugangeni wa hina muhaxi na vayingiseri a mi ni hlamulanga xivutiso xa mina okay xivutiso xa mina xi ri ku tlangela loku munduku ku ta va kha ku teka xivumbeko xa njhani muhaxi munduku tanihileswi ni nga hlamusela ku n'wana u ta va a ri karhi a an'wa hi tsheve sweswiwani namuntlha i mandlalelo mi kona Budpet ku va mi ta endla leswaku mi swi un'wana na un'wana eka timheho hinkwato ta Afrika-Dzonga na le ka matiko lawa ya nga kona kwala amisaveni hikuva ma swi ta ku Munghana Lonene ya fika eka tindhawu hinkwato hileswaku va twa leswaku le ka Makuleke leyi ku ta va ku ri na ntirho lowukulukumba swinene ku ta va ku ri na hi ta vula leswaku ku ta va ku ri na nongonoko lowu nga ta va na swivulavuri kambe hi tlhela futhi se mi le ku fambeni la lava kona ku na nongonoko lowu nga ta va wu ri swivulavuri laha mufambisi wa kona ku ta va ku ri maboxa hi leswo lava va nga n'wi tivi ku maboxa munduku va ta n'wi vona a ri exitejini mbo ni vula leswaku hayi na va Budpet tanihiloko va hlamuseli nkarhi wun'wana ku namuntlha loko vo za va fika kwala laha ha swi kota leswaku hi mi nghenisa le a Kruger National Park foni a ya ha khomi hayi mina swa tiveka ku sweswiwani loko yo ze hi ku awara ya mbirhi va nga ha ni twi hi makumu
hi ta ze ya twanana hi Musumbunuku kambe a hi khomeni kwalano hi ku na kuma tlokumaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi kusuka kwalano hi ta rhamba na van'wana vayingiseri lava nga kola va tshunela va ta bula na hina hi twa ku hi vo va mani hikokwalaho ka yini va ri laha va titwa njhani na sweswo kambe n'wina ma ta fane mi hlamusela ku hi langutela va mani vuhlayiseki ke hi sungula nkarhi muni hi leswi ni lavaka ku swi twa kambe sweswi a hi sungula ni twa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimisekeni nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi kenso swi na ku selonga report pattern nhloko mata mangu ya wara ya mbirhi ka mingiseri nhlekani vinyi va mapurasi KwaZulu-Natal va kuma mpfuno kusuka ka ndzawulo ya vurimi vandla ra Action SA ri sola swinene ka xivumbeko xa vurhangeri va maphorisa muntshwa loyi a nga pfinyiwa ku hlaya u na switsundzuxo eka vantshwa van'wana eThando eLimpopo kuma mahungu xitalo le ka wara ya mbirhi nhlekani hi famba emahlweni hi va hungu lama rhangeke emahlweni Isa swa mintsero mgana London FM na ko Africa wa vulavula ka mgana London FM na rina bona butlaki mashavala lava va nga van'wana va lava ngeri ku kunguhateni ntirho lowu hi nga ka wona namuntlha maxava a hi yini mahlweni a mi kha mi kombisi timhaka ta ku nampundzu ku ta ku ri na nongonoko ivi kusuka kwalano mo ni vula leswaku ku ta va ku ri na nongonoko na n'wina tanihi munghana lonene loko kusukela kusukela hi awara ya nkombo ku ya fika eka awara ya 9 vuhaxi bya munghana lonene byi ta va byi ri kwala eka Makuleke hi ta ntirho lowu hi ta va hi wu endla le a Royal Con hi tlhela futhi kusukela hi 9 o'clock ku ya fikela kwala ka va awara ya 12 hi leswaku laha hi kona hi nga ta va hi ri na swivulavuri leswi swi ta va swi huma hambi matikweni ya le handle swi kona swo huma a Zimbabwe swi kona swo huma a Mozambique hi ta va hi ri na vuvulavuri hileswaku na tanihiloko hi tiva leswaku ntirho lowu wu endleriwa kwala a vuhosini ka Makuleke swi vula leswaku tingumendlani kumbe lava vakulukumba kwala va vuhosi va ta va ri kona hi ta tlhela futhi hayi na leswi mi nge inyama ku ta va ku ri matutu vana va Tavasi leswi vulaka leswaku hinkwaswo swi lulamisiwile a ku sali nchumu Buddpet loko ku ta va ku endliwile leswi lava va nga xi tivi ku xikwembu xa radio va ta xi vona mundzuku na mafosi hi awara ya 1 ku ya fikela ka awara ya 3 kambe handle ka swona vuyimbeleri ku ta va ku ri na micino hi ku hambanahambana ka yona micino ya ndhavuko lava nga xi tivi ku xiswazi hileswaku a va ta swi vona mundzuku lava va nga tivi ku micino liya va kona va dokodela Xinyori va ta va ri kona na van'wana lava vantshwa hileswaku hi ndlela hinkwayo ku lulamisiwe hi ndlela ya leswaku ku nga sali munhu hi mhaka ku hinkwavo kona lava va vunanga bya vuyimbeleri Themba Nyathi na yena u ta va a ri ge u tili na yena u tlhele futhi a vulavula kwala ka munghana loyi leswaku u kona hi xiviri leswi vulaka leswaku hayi swa munduku loyi a nga ta kayela a nge hi kumi swin'wana laha vuton'wini bya yena se hi ndlela yin'wana swi vula leswaku hinkwerhu munduku tindlela hinkwato ti kongome eka Makuleke se hi ta dyela hi ta ni pfuneni ku kuma xifaniso nyana xa minkarhi hi kota ku twisisa ku minkarhi yi nga va yi kha yi fambafamba njhani laha leswi hi lavaka swona hinkwavo lava nga rhambiwa a va fike hi nkarhi ma swi tiva leswaku loko hi ku hi sungula ntirho hi 9 o'clock a hi vuli ku fika hi 9 o'clock hi vula leswaku vanhu hi nkarhi wolowo va fanele va tshamisekile nakona loko vo fika hambi vo fika hi 7 hayi va ta va ri karhi va tiphina hi nongonoko lowu nga na Port Sydney na Ike Ngoveni ni vulavula sweswiwani Ike Ngoveni a nga ha zangi a rhumisa u ta nghena ku nga ri khale u kona kwala se hi ndlela yin'wana hi la ku vula leswaku hinkwaswo swilo swi lulamisiwile vanhu a va fike hi nkarhi tanihi leswaku vanhu va tshama eka tindhawu hi ku hambanahambana ka tona swi vula leswaku loko va fika hi nkarhi swi ta olovela na le ka vanhu lava va nga ka xiyenge xa ku lulamisa leswaku va ta va komba lomu va fanele ku va tshama kona hi mhaka ya ku loko vo ka va nga fiki hi nkarhi hayi va ta cingela swilo va ri le akule se hi ndlela yeleyo hi kombela leswaku hinkwavo lava taku eka ntirho lowu va nga ha zi va ku yini vo vusiku sala andlwini va ta kota ku va vona na Buddpet hikuva a va swi tivi ku Buddpet i munhu wa njhani
se hi ndlela yeleyo a va tiva ta va ta tivonisa ya hayi ni tsaka sweswo swa ku a va tirha vona va nga hlweli loko vo hlwela va ta kuma hina hi tshamele le mahlweni vo wa ri le ndzhaku leyi kambe ke a hi hetiseleni na va ku hi twa ku timhaka ta vuhlayiseki mi ringanyeta njhani hi ta va hi ri ka xiyimo xa njhani ku ta ku hlayisekile hayi kumbe mi ta mi byela vaboti wa n'we hinkwavo va ta kwala va ta vona ku ha hlayiseka ku ta endleka yini mo ni vulavula leswaku muganga lowu wa ka Makuleke wu hambane ngopfu na tindhawu to tala laha wa bohiwa u tlela kwalaya a sinyeni hi nga tivi leswaku ku ta humelela hi navusiku swi vula ku loko wo ta u fika u la ku endla swin'wana swi swa wena swi herile mara handle ka swona va xiphorisa va hi vulavule na vona va ta va va ri kona leswi vulaka leswaku hayi loyi a nga ta endla swa yona ti ta rhosa mangcomondo ya kona a nga tikuma matshan'wini yo a ri karhi a hlalela ntlangu lowu wa kahle swinene lowu nga ta va wu ri kona na ku twa swivulavuri loko swi ri karhi swi vulavula hi leswi a nga ta kota ku va a akeka xin'wana futhi muhaxi na vayingiseri ni nga vula leswaku i nkarhi wa leswaku vanhu va ta kota ku va ta network ku networka ma swi tiva leswaku i ku va u hlangana van'wani va ta kumana na vanhu lava nga ta va thola van'wani va ta kumana na vanhu swilo hinkwaswo a vutomi kahle a ku sali nchumu hinkwaswo swi ta swi ri kona muhaxi na vayingiseri hayi nemetweni swinene a khensa swinene maxava ku va mi kote ku va mi ta bula na hina mi hi nyika xifaniso xa leswi hi nga swi langutelaka mundzuku sikunkulu Makuleke Day swi endleriwa kwi swi ta va swi endliwa laha hi nge Royal Square hileswaku hi ndlela yin'wana loko vanhu va ya kwale a Ntsinda ka Ndavezitha mi ta va mi kuma ditende lebyikulu byi lo gee na xiteji lexikulu xi lo gee hinkwaswo swilo leswiwani swi yimele leswaku n'wina mi ta kota ku va mi tiphina kahle leswo mahlo na tindleve swi ta tiphina mundzuku nemetweni a ya khensa swinene va ri mahlo na tindleve swi ta va swi kha swi tiphina mundzuku ni ta twa ku Khalanga i lata ku yini hi ta n'wi lava la na yena hi n'wi nghenisa moyeni tanihi wun'wana wa vavulavuleri hi twa ku vo va ri timhaka ti nga hi ndlela leyi ni ta twa nhlamulo ya yena ku ya amahlweni loko hi kha hi ya eka nongonoko wa hina wa Afrika wa vulavula lowu nga kusuhi swinene na ku fika makumu ivi kusuka kwalano dzumba na mina na a ngoveni ta mahlweni khenseli maxava khenseli swinene ta kota ku twa na vayingiseri lavan'wana lava nga koho sweswi a na ha lava ka Makuleke sweswi no lava munhu un'wana na un'wana munhu ntsena no lava munhu ntsena loyi a nga ta tibulela na mina a ni byela mahungu wahi kumbe wahi laha nga na wona kambe sweswi a hi sunguleni hi hundza hi laha loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena SMS munghana eka 43971 yaleyo i munghana eka 43971 tani ta ku fonela Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo hi siku ro velekiwa leri fambaka emahlweni ra ka OK Furniture naswona hi mi tisela switirhisiwa swa hina leswi fambaka emahlweni swa xiyimo xa le henhla na mixavo leyi fambaka emahlweni kuma 223 liter ya titanium inox finish combi bottom freezer fridge ya ka Hisense hi 4999 hlayisa 1000 naswona u tlhela u hlayisa 1500 loko u xava double base set ya ka Restonic Rest Zone hi 3999 ntsena siku ro velekiwa leri fambaka emahlweni evhengeleni na le ka online eka OK Furniture ku fikela hi 6 July ku na swipimelo hi famba emahlweni hi mahungu lama rhangeke emahlweni sweswo mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela a ni tivi muhumelerisi kwala a studio xa mina vona Khalanga kwala layinini hi ta kota ku twanyana swin'wana swa le ntshaveni liya ku vo va hi nyika xifaniso xa njhani mina vona kwala layinini okay a va kumekangi ku fika sweswiwani Khalanga hi ndlela yaleyo na ku bula na mani la ya wona lawa hi vola ya na ku bula na avuxeni mani a ni nga mi pfulelelangi lexi okay ya se ni mi pfulelerini a hi sunguriseni avuxeni mani mi njhani hi pfukeni byela ni vayingiseri ku hi n'wina mani na koho hikokwalaho ka yini mi ri laha mina Masingita N'wayila wo huma amaviliko kambe maveliko hi le ka Xaza hi le ka Xaza
N'wayila Masingita wele ka Qaza hikokwalaho ni miri la mina ni pfuke nampundzu ni twa va kha va ku ri ku ta botpad se vintlheni va twa botpad se loko va nghena va ku se hi fikile mina mi nga kwala mugangeni kwala tshunelani nyana ka tshunelani hi ta va na n'wina ina ivi swi ni hlohletela ni ku ni ya kona ni ya vona botpad ai Matiwana a mi nga to ni visitile ku vanhu veri mitimu kumbe la ku tata vitani vona a mi nga to ni bahetile kwala ku vona kunene hi nyama swa le ka xiyanimoya swa xiyanimoya Matiwa se mi hi la hetile la veri hi ta la hi ta tiphina na vaaki va la ku tlangeriwa siku ra ka Makuleke a hi ro sungula ni kha ni ta kambe a ni lava ku twa kusuka ka n'wina ku n'wina tanihi vaaki va matiko akelana loko mi ndleka mintirho ya muxaka lowu mi titwa njhani hi va hi kha hi titwa kahle ngopfu hi mhaka ku va ku ri tiko rin'we hambi ku ri maakelana ka ha ri yona maviligwe ya wela ka Makuleke na yona i muganga wun'we lero leswa tibanana swa mikhumba hinkwenu vanhu va ka Makuleke echikwihi va va kha va tirha kwalaha tibananeni hi va hi kha hi kuma swo karhi kwalaha tibananeni kumbe matiko ya n'wina matiko ya muxaka muni mi nga loko munhu o fika ku a mi vutisa ku hi hlamuseleni nyana katsongo hi tiko ra n'wina mi nga ku i tiko ra njhani hi ku ya hi hlamusela ka n'wina tiko ra ka hina i tiko leri ri nga hluvuka swinene ro pfumala mati ntsena loko vulavula hi mati ni vone vanhu va ka xin'wani xi layichaka swigubu swa mune ku kha ku koka i cini ka ri swi tele ngopfu ndhawu leyi i ku endleka va xi vitana ku i tiroli xi lexiya hi xona hi kaku hi xona mati xi susa le kule ni vona lava hala ka Qaza hi kona ni vona ku nga ri va ka kule nyana hikuva ta hala tlhelo ku ya a tibananeni ku endleka yini ve ri xiphiqo yini lava va fanele va mi korhokela hi timhaka ta mati mati khale hi ri hava mati se le ka 3 years hi ri hava mati yini ene mi samukerile leswi n'wina mi ku hati mi ma kuma kwihi mohlama ho xava mati ni mi twini mani a khensa swinene N'wayila a Maviligwe ku na N'wayila un'wana ni n'wi tivaku hi le kwi ka matana ti huma kwi huma kwala Maviligwe a Maviligwe ni i wa ka n'wina no na mi vona nyana ku na matana to nyana la mi nga kona no khenseli mani khenseli swinene nkarhi wa n'wina mi ni xavetela yena loko mi tshika mi n'wi vonini ku khensa mina ku va ni mi voni na mina ku na un'wana mi lava ku n'wi rungula kumbe ku n'wi naveta kumbe le tlhelo ka mehe ni nga rungula tseni na ku ya ka Hope Levise rungula vana va mina hinkwavo ku nga ku tsaka na Unarine na Nyikelo va helerile vana va mi va helelile vanhu vanharhu ntsena no ni mi twisisa hayi no vula ku vanharhu ntsena a ngeta jona vambirhi rungula na Boti Hitler a Maviligwe ku nga munhu wa migingiriko ngopfu hayi swi tshikeni swa Boti Hitler khenseli mani nkomo sweswo mingisela Munghana Lonene FM i mani ya ka Hope Levise kusuka la a ka masipala wa Phalaborwa yaho ti khensile ku va mi kote ku ya ka hina tanihiloko hi vurile ku hayi eka siku ra namuntlha hi korisela n'hweti ya vantshwa ntirho ya mahlweni wa ku tlangela vantshwa tanihiloko ni vurile ku hayi ku na swikolo ku hambanahambana ka swona eka siku ra namuntlha kasi sweswinyana ni mi khombeni tatana Bioscope Makamu loyi a nga yimela MEC wa hina Dr. Phophi Ramathuba minjhani hi pfukile njhani hi xota na Bootpad Khalanga na Ncindana mi xota vo ntsena na vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene na nkarhi lowu wa Afrika wa vulavula ku na n'wanako loyi hi tshamaka hi kakaxana na vona Bootpad khensile lava ku tisa ku siku ra namuntlha kahle kahle i yini nkoka wa rona ni ta tsundzuka ka ha ri ka n'hweti liya ya vantshwa laha hi tsundzukaka vantshwa lava va nga teka vutomi bya vona va byi nyiketela ku South Africa yi cinca hi 1976 kambe lava 1976 mi ta tsundzuka ku a va lwela ku va nga dyondzisiwi ririmi ra Xibhunu kambe va vona na apartheid a yi ri kona hi nkarhi walowo kambe loko mi langusa sweswi vantshwa va sweswi va langusane na unemployment va langusane na vusiwana hi haleni namuntlha ku ta hi ta hlamula xivutiso xexo ku i ncini lexi mfumo lowu wu xi endlaka wu xi endlela vantshwa lava nga kona haleni ku na program yin'wana leyi minister ni nga na yena haleni namuntlha minister Dr. Nkabane
va yi vulaka ku youth not in education, not in employment, not in training. Leswi vula ku i vantshwa lava va ta ti vula ku va bohe misava lava va ta ku a va nge hi pfuni hi nchumu. Ku na program yi nga kona haleni ku i nga va i drop out exikolweni, i nga va i nga ri ku tirheni, i nga va i nga ri ka training, kambe mfumo wu nga endla swin'wana hi wena i tikuma i cincile i va swin'wana. So program yaleyo ya launchiwa haleni namuntlha laha ku nga na mali yo ringana 5 million yi nga ta vona ku vantshwa lava va tekiwa va suka a ti-communities ta hina va dyondzisiwa skill xo karhi va ta kota ku ti tirhela. Lexi xi tsakisaka minister i vitanela tisita to hlaya leti nga kona haleni yo agrisita na hinkwaswo, kambe namuntlha nampundzu loko hi tshame na yena minister a kha hi briefa hi ntirho lowu a nga ku wu tirheni mhaka ya TUT eGiyani, hi ku vona leswi nga ta humelela a Lemana, hi ku vona leswi nga ta humelela aka Sekhukhune, ku vona ku na xikolo lexi nga dyondzisa vanhu timhaka ta mayini ku ana ka Sekhukhune ku tele timayini. Seke hi pfhumba leriwa ri nga simekiwa eka siku ra namuntlha mi langutela ku mi nga kuma mbuyelo wa njhani? Lexi hi lavaka ku vona xona i ku vona vantshwa, mina na wena hi tshamela sweswi i nga vona lava nga yimala kusuhani na hina va xitolo i muchudeni loyi va nga sungula ku dyondza leswi hi ngo ti-robotics. Namuntlha va n'wi vona i ndle xinani laya i le ku kombiseni ka vana a kha xi opereta ku nga mihleketo ya yena. Leswi mina wena ku kula a hi tiva ku sandiwa hi machina ntsena, kambe na vanhu hala ka hina namuntlha va swi kota ku tirha. I nga vona vantshwa vo tala vana va xikolo lava nga laha va le ku languteni va navela, i nga ku navela ka mina vantshwa lava a va ta navela ku na vona va tikuma va joyina ti-robotics. Ma swi tiva ku tin'wana leti nyikiwaka swikolweni mi kuma ku a ta ha swi koti ku endla mintirho ka vanhu. Se hi lava ku cinca na thekinoloji leyi nga kona namuntlha hi vona ku endla leswi nga ta hi tisela swan'wanchumu hi kota ku contributa ka ikhonomi ya tiko. Hi minetana mi nga va xena yini vantshwa va hina ka siku ra namuntlha? Ni nga va sikela marito ma ku mfumo lowu wa ha swi tekela nhlokweni ku na vanhu vo fana na vona va nga ti langi, va nga ti sungi loko swi nga fambi hi ndlela. A va yi ka tiofisi ta timasipala, va ya ka tiofisi ta office of the premier, va ta kota ku kuma leswi yi nga ku swi nga va pfunaka. Va nga va drop out, va nga va nga ri ku tirheni, va nga va nga ri ka training, kambe mfumo lowu wu na program leyi nga hlamulaka swilo swa vona. Sile mhlayiseke. Loko swi tisa swona ni from Ghana lo ni FM Makopantlela ni teka tintambu hinkwato ndzi tlherisela studio. Vandla ya vutshamo bya vanhu eGauteng va rhandza ku mi tsundzuxa hi vaxisi lava hangalasaka tifomo ta vuxisi, tipostara na switiviso mali na ku xavisiwa ka misava na tiyindlu ta mfumo. Leswi i vukanganyisi lebyi endleriweke ku yivela mali leyi tirheleke hi matimba. Vika ku phangiwa ka misava, ku xavisiwa ka misava swi nga ri nawini, kumbe tifomo ta tindlu leti kanakanisaka, tipostara na vugungundzwana eka 0800 701 701 kumbe email eka ethicsdhs@gauteng.gov.za. Swiper kutani u kuma swo tala eka birthday ya ka Boxer. Xava Knorr soup 50 gram ta khume hi 50 rand. Nestle Cremora 750 gram na Nescafe Recoffee 250 grams swi ri ximbirhi hi 99 rand. Kuma tibiri wa ta 50 loko xava hi 750 rand eka Boxer. Mungalolwana FM yi ta mahlweni mapfhumba ya ku tlangela makumentseu wa malembe yi ri emoyeni hi ku seketela Makuleke Day. Ntirho wu ta khomiwa hi Mugqivela wa ti 28 ta Khotavuxika 2025 eRoyal Square eka Makuleke. Migingiriko yi ta sungula hi awara ya 9 nimixo. Vunyanyuri ku ta va matutu vana va Ntavasi, ku ta va na mincino ya ndhavuko na swiyimbeleri leswi katsaka Dr. Thomas Chauke, Ximambana, DJ Mumba, Flora Chauke, Dr. Sandlen Chabalala, J. John, Sanfree, Themba Nyati, Weston Gimeti, Shindelefu, Shongi na van'wana. U nga kayeli. #Mungalolwana FM #60 matimba ya xiyanimoya. Afrika va vulavula eka Mungalolwana FM. Kamgana lona FM akomandela eka kwa shela wana chick suka la Adangwini Lifestyle Resort ile akamakuleka ila ngako ninakukumba un'wana la tlhelo la ndakuta kuna ebola nyana na yena kantsongo zidle kai antivi kumfika kwina khalanga makumanangi loko munga kumanangi asuna mhaka ita swihundzisela kwala ka lowa mntwana ataku itabona ku va kumana njhani ivi va yisa amoyeni va kota ku va va bula kambe sweswi imani bula na nkulukumba lava ni ku bo va angula va ku yini avuxeni bati minjhani efokeni i ntiyiso ku n'wina mi tela hi la dan'wini ntile dan'wini mina xikepe ya kumbe amokhida amokhida
ni ku khidi ni tipato pato ne byela va yingiseri kun'we mani hi mina Jeffrey wa ka Xirhwala kusuka a Thabeni Block D ka Mafenya Mafenya brothers i ya la ya ka Magona ngako se n'wina mi huma a Ntlhaveni mi huma a Block D ka Mafenya no a khensa swinene mi va byeri kun'we mani ni va byerini mi ku hi mina Jeffrey wa ka Xirhwala Thabeni Block va ka Xirhwala va ka mani va ka Macevela va ka Macevela no a ya khensa swinene Macevela a khensa swinene va ka Xirhwala hi tile hina la hi vona mi ri ka ndhawu yin'wana ya kahle ngopfu mi loko ntoko ku na le D siku yini a no ku teka ku ri ndhawu yin'waniwa se mara na swi vona ku mi le swilweni ma se mi ri yini ka vaaki hina hi tile la ku hi ta tlangela na vaaki lava nga la siku ra ka Makuleke lava va lava ta hi vangela tinkinga a hi tshame kahle la hi nga ri na xiphiqo xa ku pfa ku haha nchumu se swi ta hala kambe n'wina loko mi langutini siku leri ka n'wehe ve le Ntlhaveni a Block D ri vula yini ka n'wina kumbe n'we a ri vuli nchumu n'we mo navela ri vula swo tala ngopfu ya nhluvuko wa hala ka ha ri nhluvuko wa hina yes tanihi vaakelani se i ncini xi nga endla ku mi ku na hayi hala a dan'wini lifestyle resort mi mi kha mi hi rhamba mi ku ve le DH Maviligwe matiko akelani mi va rhambini na vana va nga ta swi kota ni swi ka mi huwelela no akhensa ku ni swinene tshika mintirho ya mina ivi mi ku mi ta hi vona ene ni tshemba ka vutomi byo nga mi nga tshama tlanga na mina ni no mi vonela kule mi n'wi vona khala nga helu yaleyo na va ya mi ka mi driver xibazana ku fanele ku mi huma ka Matiya no ka Joseph last nyana ya tlangela na n'we patwini na khensa swinene hi tile kwala mani hi ta tlangela hi vona ku kumbexana hi nga tiphina njhani na vaaki va ka Makuleke a khensa swinene n'wina mi lava ku naveta mani ku mi le ka Munghana Lonene namuntlha ni naveta vaakatiko ve le D hinkwavo ku Jeffrey wa ka Xirhwala u ngheni na mi byela loko mi huma la mi ta vona tinqingho ti nghena ku komba ku ve le ku mi twini no ngopfu na ku va ni ri kusuhi na Bothpet ni va vona hi mahlo ya nyama mahlweni mi karhele swa mahlweni gonda no na khensa swinene buti wa mina khenseli swinene but Jeffrey va ka Xirhwala Macevele inkomu buti wa mina khensa sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM hi leswi swi nga xiswona ntirhi a yi ngoveni kona i ta mi tisela na ka dzumba na mina sweswi kusukisela hi awara ya 14 endzhaku ka mahungu ya misava i manitwa mani la hi twa ku va angula va ku yini hi nga se bula na Ike hi ta kota ku va hi bula na vona va hi twa ku vo va titwa njhani and ni vona va kha va tilunghisela hayi a swi humi ka ku na lo teka ku swithombe hayi laha ho vulavula la a mi vona mi no timbala laha overall a swi swi va na nchumu na nchumu a swi ka mani mi njhani njhani pfukile hi n'wina vanhu lava hi mina ayi byela va yingiseri ku n'we hi mina mani Felix Mashava ka Makuleke mani Felix Mashava ka Makuleke xilo xa xo kokiwa mina xona n'wina le ka n'wina xi kona kasi swi xavisiwa kwi a ni nga ta mi byela ho vona swi tate tiko he vana okay lava koka va kumeka kwi ni vona ko ni hlangana na swinharhu swi kha swi kokiwa hi vavanuna mara vavasati va khomelele kunene switulu I mean swigubu hinkwenu ha koka hi mhaka ku hi xo hi ka ku hi xo mati ene mati sweswi hi makuma kule se swi boha ku hi za hi faka swi ri 6 swi ta kota ku hatli swi tala a mi husa tingolovhani la ka Makuleke hi fambi hi xo tihonyeni tlhe hi famba hi xo matini xi tirha hala laha okay se mi hi vhakerile ku hi hina hi nga vhakela n'wina kumbe mi nga hi vhakela a hi sunguleni ku hi hina hi nga vhakela n'wina mi titwa njhani loko hi mi vhakerile la mi ni tsaki ngopfu hi mhaka ya ku masiku hinkwawo a ni mi yingisela ka radio na ti headsetela tshama ni kha ni mi yingisela hi swo moni ku from 6 to 9 ni hamba na swona ni ya ni ya tirha ni ku from 12 to 2 ni hamba na swona ni ya tirha hi mhaka ku ni tolovele ku tshama ni ka ni twa Bothpet ene Bothpet
a ni va twa ka radio mara a ni nge tshama ni ma voni ku na ene n'wina mi tindlele Bootpet wa n'wina ni nkarhi wun'wana va nga tshama va ta BNB mara ni nga ha va tivi se namuntlha loko va ku vata beni ya jika tribal na vamhani van'wani va nga vuli ku ri hi hala ni loko se ni swi twa ku vevele adan'wini ta ni keketlela hala ene kule phela loko kahle phela ni tlhela ndzani ta ni ta fika kwani ni nga tlheli ni nga fika swi nge koteki ni swi twa ku ni karhele loko ni fika laha kotirini ku mara ni ya kona ni ya va Bootpet se hina hi khensa ku va Bootpet tikweni ra ka Makuleke swa hi tsakisa swi hi susa kun'wana swi hi veka kun'wanyana na tolo muka mbula dyambu lera hinkwaro muku hi ya kona muku loko ni xavisa laha ni ya kona a ni mpela ni titlalele kwala ene ka tleleka ka Makuleke ku kahle ka ro rhuma mina ni tshembi na ta tlhela hawa switandi swi tele no kazi na hala va switandi ni la swe swi nga yimi tirhisa swe swi nga kona ka masitani khenseni ka mani khenseni a ku na n'wana mi n'wi naveta ku kumile ku vulavule na mina ni naveta na n'wana wa mina laha nga kona soxa a ku mhani vele soxa nguve ni ku le dan'wini a ku tsheka mhani mi ta twana ku a ni swi tivi swi ta tikomba kwale ni sweswi se mi le ku twa ka rini i mani vito ra yena i Masungulo Masha wa xinuna kuma wa xisati Masungulo mani na vona laha va hlayiseke ngo nga chavi va hlayisekile swinene khenseni ka mani a ku khense mina Bootpet ta ku hayi ku dya ku engeta inkomo mana khensa i sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela a yi ngoveni ni nga se gimeta yimani mi twa rito ra yena mi swi twa i koho kwala ivi kusuka kwalano a ta kota a mi lava ku vulavula na n'wehe mara ku sungula ku vulavula loyi a komba ku i koho se n'we mi tata mi ta ni byela ku hini ndava mi la ku sindzisa ku lavula loyi i vula mani ni vula lowa mjhani avuxeni ayi kana mpfuketi you're right ngo vona hi ta hlangana kolomu leyi tirha ku a hi hlangani hi ta hlangana kolomu hi mhaka na ku vulavula ro sungula kwalomu kahle ndhawu leyi ya ko kahle laha no la dan'wini ku mina kahle tetolo leswi a ni tirhise swona mina famba mina ingaku se ni ya hundzuka topic staff room mina hi le PP ni hlangane na van'wani ku vulavuriwa hi ti-initials va ku minjhani ka JI madoda va RD vonani mi nga swi hlayi va TF na tikhamera kambe mswiritani mi yingiseriwa Munghana Lonene FM dzumba na mina yi ku haxela twi kusuka edan'wini lifestyle lexi lifestyle resort lexi mi nga endlaka xona mi nga hi rhumelela ti-voice note eka 0657443911 ni ku susela tinjamba ta ku hela ka vhiki ni ri kwala edan'wini kalanga hayi arezi ku chayisaka ene ku chayisa ka mehe eya hi ko ku tsakisaka hi rhuma ho nyameni a ni le nyameni hi rhuma ho mina ni ya le network yi nga ha tirhiki loko swo jika hala a ka ha ri na nchumu se mi nga ha vile loko mi nga ri kumi ni hlayisekile i kuma na foni yi tsale xitandani laya ku ri na xin'wana xi tsemakanyaka i nge ni siyela mhani lava nga laha kusuhi la loko vo famba va nga dyangi swi nge va ka kwata kona va twa ku mbilu ya vo ya vava ka ya vava ve ri ni nga va tsemi tshundzanana na n'wina yi ta vhe ku swi havava avuxeni ka tata mi mpfukeni ngo n'wina ma ta ni tsakile na mbona kambe mi ta mi la ku ni vonela kusuhi Boopete ni tsaki ngopfu namuntlha Boopete ni vulavula na hleka wa ka Dongolwani yini sweswo i xivongo Dongolwani a hi xivongo Emoti. nendla ku ya emoti okay mara hleka ni wo ka mani wena ni wa ka Maluleke kwihi kwala ka Maphophe ka Maphophe le ka Maphophe se na wile o tala i fika ku i ta ku voneni ka hina kumbe i le ka swin'wana la ni le phatini la se loko ni ku mo ku va ku hikwa Boopete i la ku naveta mani sa le hi minete na ku naveta mhana mina Liza Mthavi wa ka Rangani wa ka Rangani na va kwala ka Maphophe va kwala ka Maphophe no wa khensa swinene ka So- tsakeri ku mi vona ka mira ya mi naveli mara Bootpet mi kwala na n'wina hi kwala n'win'we mani hi mina Mkateko Mfonyoli kwala ka Maphophe ka tsutsumoko swa wena i yini lo ka Mfonyoli swo huma kwihi sweswo rungula mana wa Bootpet mo rungula mana ku sungula mi ri xivoko xa n'wina yini Mfonyoli no khongela ku swi nga yisi ka BCCSA kambe mi ra ku rungula mhana n'wina wa nkoka i mani vito ra vona i Mphephu N'wajono kwala ka Mfonyoli ka Maphophe ni rungula na vamakwerhu wa mina hinkwavo kwala ka Maphophe
ni tlhela navelela xin'wana xa mina happy birthday Ya rini? Ya namuntlha? ya ti 29 hi sota hakelo chawuke kwala ka maphoke mi ni lavalava ni ta va na ha ri kwala kumbexana ta xi lungisela khekhe hayi bothete ve khekhe ri le ndleleni hakelo inkomu ka tate ka mi ri mi va ka mani ka mphonyoli inkomu i sweswo mingisela munghana lona fm nangona ku afrika wa vulavula hi ta ku gimeta kwala ni khensile zidli kaya evugajeni Brian Ndlovu a hi vona ku hi famba kahle kusuka a studio kasi laha ni famba na Patrick Shayi a hi hlangana kambe ka nongonoko lowu fanaka afrika wa vulavula twi kusuka a Masingita mall again sweswiwani ku ta landzela dzumba na mina kwala hi nga kona eka Malamulele eka mina ku ya fika eka Mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela